거룩하시고 자비로우신 하나님 아버지 감사합니다. Ариун энэрэнгүй Бурхан минь талархлаа. 지옥에 갈 수밖에 없는 저희를 구원해 주셔서 감사합니다. Онгор явахаас аргагүй байсан биднийг аварч өгснөөр талархлаа. 주님의 피로 저희 모든 죄를 영원히 사해 주심에 감사드립니다. Есүсийн цусаар бидний бүхий л гэм нүглийг угаасан талархаж байна. 예수님 피로 구원받은 형제 자매들 주의 말씀 앞에 나왔습니다. Есүсийн цусаар аврагдсан ахын дүүс маань 우리 өмнө ирсэн байна. 이 시간 성령께서 필요한 말씀으로 우리 각 사람에게 깨달을 수 있도록 도와주시옵소서. Энэ цагт ариун сүнс хүн тус бүр та хэрэгцээтэй үгээр нь сургамжилж өгөөрэй. 이 시간에도 복음이 전해지는 곳곳마다 주 성령께서 함께하여 주시옵소서. Мөн энэ цагт сайн мэдээ тараагдж буй бүхий л газар ариун сүнс хамт байгаарай. 다음 주부터는 우리 교회에서 집회가 있습니다. Дараа 7 хоногт чуулган дээр маань семинар эхлүүлээ. 이번 집회를 통해서 야르마 교회의 믿음이 한 단계 성장할 수 있도록 도와주시옵소서. Энэ удаагийн семинараар дамжуулаад ямар чуулганы итгэл маань нэг шат ахиж чадхад туслаарай. 형제자매들이 참여하는 가운데 그 믿음이 더욱 견고히 세워질 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Бүхий л ахын дүүс маань хамтдаа оролцсонгоо итгэл нь илүү бат бих болж өсгөн туслаарай. 새로운 영혼들 전도하고 있습니다. Шинэ сүнснүүдэд сайн мэдээ тарааж байгаа илээ. 내 마음을 주께서 움직여 주시옵소서. Тэдгээр хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг эзэндээ хөдөлгөөрэй. 그들이 꼭 하나님 말씀을 듣고 구원 받을 수 있도록 도와주시옵소서. Тэдгээр хүмүүс заавалжгүй Бурхан таны үгийг сонсож аврагдаж чадахад нь туслаарай. 천국에 우리 혼자만 갈 것이 아니라 사랑하는 모든 사람들을 데리고 갈 수 있도록 저희를 사용해 주시옵소서. Яваач нэрөө зөвхөн бид өөрсдөө явуулгүйгээр хайртай хүмүүсээ дагуулж авахад та бидний хэрэглээрэй. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Биднийг хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 예. 새로 보이시는 분들도 많이 계시네요. Шинээр ирсэн хүмүүсээс их халаан харагдаж тийм ээ. 우리 열왕기하 4장을 찾겠습니다. За 2 дугаар хаад 4-өөс хамтдаа унж гарыг. 열왕기하 4장 2 дугаар хаад 4 байна. 17절부터 17 дугаар ишлэлээс 20절까지 말씀입니다. 20 17절부터 20절까지의 말씀을 찾으시면 하시겠습니다. За 17-оос 20-ээс онцгойсон бол хамтдаа уншъя. Ирчрон Илишагийн хийсэн ёсоор эмэгтэй жирэмсэн болж дараа жилийн тэр цагт муу төрүүлжээ. Хүүхэд өсөж том болов. Нэг өдөр тэр хүү тариа бураагчтай хамт байсан эцэг рүүгээ очжээ. Тэрээр эцэгтэй миний толгой гэсэнд эцэг нь зарцдаа. Түүнийг ихтэн аваач өг гэж хэлв. Зарц түүнийг өргөн авч ихтэн авчирсан. Үд болтол ихийнхээ өвдөгдөө сууж байгаад үүд болжээ. 한 여인의 사랑하는 아들이 죽는 장면입니다. Нэгэн эмэгтэй хайртай хүн өөд болж байгаа тийм агуулга байна. 이 여인은 수행 여인이었습니다. За тэр эмэгтэй бол шунэм эмэгтэй байсан. 살면서 그 앞을 지나가는 하나님의 사람 엘리사를 주밀하게 대접했던 여인이었습니다. За шунэм гэдэг газар амьдрангаа тэр газраар дайрч өнгөрдөг Илишад үнэхээр сайн тусалж дэмждэг байсан тийм эмэгтэй. 원래는 이 여인은 자녀가 없었습니다. За өмнө нь бол энэ эмэгтэй хүүхэдгүй байсан. 엘리사를 대접함으로 말미암아 엘리사가 축복해 주어서 아들이 생겼습니다. Тэгээд Илишаг маш сайн дайсдаг байсан учраас Илиша түүнийг өрөөгөөд тэг хүүтэй болгож өгсөн байна. 그런데 그 아들이 죽었습니다. За гэтэл тэр хүн өгдөг. 너무나 슬픈 장면입니다. За үнэхээр гүнийг зовлонтой тийм агуулга байна. 그리고 여기 29절부터 37절까지의 말씀도 다시 한번 같이 읽겠습니다. Тэгээд 29-өөс 32절부터 37절까지의 말씀을 같이 읽겠습니다. 32-оос 37 хүртэлх агуулгыг дахин хамтдаа уншицгаая. Илишаг гэрт орж ирэхэд харагтун хүү өгчгсэн орон дээр хэвтэж байлаа.
Ингээд тэр дотогш ороод хоёулахнаа үлдэж араасаа хаалгаа хагаад эзэнд залбирав. Тэрээр дээшээ очиж хүүхдийн дээр хэвтэн амаа хүүхдийн аманд нүдээр хүүгийн нүдэнд гараа хүүгийн гар дээр тавьж хүүгийн дээр сунан хэвтэв. Хүүхдийн бие махбод бүлээн боллоо. Дараа нь Илиша буцаад гэр дотор нааш цаашаа нэг удаа алхасны дараа орон дээрээ гарч хүүгийн дээр сунан хэвтэв. Хүү 7 удаа найтаагаад нүдээ нээлээ. Илиша Гехазыг дуудаад тэр шөнийн эмэгтэйг дууд гэв. Тэрээр тэр эмэгтэйг дуудлаа. Эмэгтэй түүн дээр орж ирэхэд Илиша хүүгээ ав гэж хэлв. Тэгтэл эмэгтэй дотогш орж түүний хөл дуган газарт доор бихийгээд хүүгээ авч гарлаа. 놀라운 기적이 나타났습니다. За гайхалтай гайхамшиг бий болсон байна. 아이를 엘리사가 살려주었습니다. За тэр өгсөн хүүг Илиша амжуулсан. 오늘 이 장면을 통해서 우리가 영혼을 살리는 데 있어서 어떤 마음이 돼야 될까를 생각해 보려고 합니다. Өнөөдөр энэ үйл явдлаар дамжуулаад сүнсийг амьдруулахад биднэрт юу хэрэгтэй вэ гэдгийг бодож үзье. 성경은 사실입니다. Библи бол үнэн. 실제 존재하는 사람들의 이야기입니다. Тэгээд боддоор оршиж байгаа хүмүүсийн хэлсэн үг. 지금 죽은 사람을 살린 사건이 실제 기록이 되어 있습니다. Энэ өгсөн хүнийг тийм ээ амьдруулсан энэ үйл явдал нь боддоор болж бичигдсэн байна. 엘리사를 통해서 우리가 영혼을 살리는 데 있어서 엘리사와 같은 마음이 돼야 된다. За тэгэхээр бид нэр сүнсийг тайрлахын тулд Илишатай адилхан зүрх сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. 제가 성경을 조금 건너뛰고 읽었는데요. За Библиэс жоохон алгасаад уншлаа тийм ээ. 중간에는 엘리사의 사환 게하시가 등장합니다. За дунд харж байгаа агуулгад нь Илишагийн зарц Гехаз гарч байгаа. 본문 말씀의 배경을 제가 잠깐 설명드릴게요. За өнөөдрийн үгдсэн үгийн тийм ээ арт болж байгаа үйл явдлын тайлбарлыг 설명드리면서 머릿속에 아마 상상해 보면서 좀 공감을 해봤으면 좋겠습니다. та бүхэн толгойдоо төсөөлөн бодож үзээд бас сэтгэл нэг болон сонсоосаа гэж хүсэж байна. 술렘 여인에게는 원래 자식이 없었습니다. За шүнээ бэмэгтэй угтаа бол хүүхэдгүй байсан. 자식을 바라지도 않았었습니다. За тэгээд хүүхэд ч гэсэндээ хүүхэдтэй болё гэж хүсэж байгаа. 나이가 많이 들어오고 포기한 상태였는데 За хэдийг нас өндөр болсон учраас бууж өгсөн байсан. 하나님의 사람 엘리사가 이야기를 해줬습니다. Гэтэл нэгэн өдөр бурхны зарц олох тийм ээ Илиша түүнд ирлээ. 너에게 아들이 있을 것이다. За тэгээд чи хүүтэй болноо гэж хэлсэн. 술렘 여인은 처음에 믿지 못했습니다. Шүнээ бэмэгтэй анхандаа итгэж чадаагүй. 그러나 실제 아들이 생겼고 За гэтээ бодтол хүүхэдтэй болсон. 얼마나 사랑스러운 아들이었을까요? За тэгвэл тэр хүүхэд нь ямар хайр татан байсан бол тийм ээ. 하나님의 축복으로 얻은 아들이었습니다. Бурхны өрөөлөөр олж авсан хүүхэд. 너무나 귀한 자식이었습니다. Үнэхээр эрхэм үн цэнтэй байна. 그런데 얼마 지나지 않아서 이 아이가 죽음을 당하게 됩니다. За гэтэл удаачгүй энэ хүн өөд болсон байна. 근데 이 아이 나이가 추정해 볼 수 있는데요. За гэтээ хүүхдийн насыг тооцоолж болно. 18절에 보면요. 18 дугаар ишлэл дээр харуул 아이가 자랐고 아이가 곡식 빼는 자에게 나아가서 아비에게 이르렀더니 그러니까 걸어 다닐 수 있는 나이였습니다. за хүүхэд өсөж том болоод тариа хураагчдтай хамт байсан эцэг рүүгээ очижээ гэдэг нь алхаж алхаж чаддаг болсон гэсэн. 지금 밖에도 아이들 많이 있는데요. За гадаа бас хүүхдүүд байгаа тийм ээ. 저 정도 나이가 있었겠죠. Тэр энэ хэмжээний настай байсан. 근데 그 아이가 За гэтээ тэр хүүхэд нь 머리가 아프고 толгойд өвдсөн байна. 그래서 19절에 머리야 이렇게 아파했습니다. Тэгээ 19 дээр миний толгойг ойрлсон. 이게 너무 무서운 일이 벌어졌습니다. За гэтэл аим ахтар зүйл болсон байна. 엄마의 옆에 아들이 죽었습니다. Ихийнхээ өвдөг дээр сууж байгаа өөд болжээ. 숙련 여인의 마음을 상상해 보십시오. Шүнээ нэмэгтэй сэтгэлийг бодож үзье. 사랑스러운 귀한 아들이 자기 무릎에서 죽어 있습니다. Тэгэхээр хайртай хүн өөрийнх нь өвдөг дээр өгчлээ. 너무나 절망적이었습니다. Тэр их цөхөрсөн баг тийм ээ. 숙련 여인은 어떻게 했냐면요. За тэгээд шүнээ нэмэгтэй 엘리사에게 다녔습니다. Илишаруу бөгөөд ятсан. 그리고 엘리사가 처음에는 자기 사원 게하시를 먼저 보내게 됩니다. Тэгээд анхандаа Илиша өөрийн зарц Гехазыг явуулдаг байна. 숙련 여인은 엘리사를 발을 끌어안고 울면서 말했습니다. За шүнээ нэмэгтэй Илишагийн хөлийг зуураад тийм ээ уйлан галсан. 죽은 제 아들을 살려주십시오. Өгсөн хүүгийг амьдруулад өгөөч. 처음에는 엘리사는 게하시를 보내고 За анхандаа бол Илиша Гехазыг явуулсан. 그냥 보낸 게 아니었습니다. Зүгээр явуулсан. 여기 19절에 보시면요. 29-с харах юм бол 게하시에게 이렇게 말했습니다. Гехазид ингэж хэлсэн. 허리를 묶어라. Цаа бүсэлж 엘리사 나의 지팡이를 손에 들고 가라. миний таягийг гартаа аваад замаараа яв. 그리고 사람 만나면 인사하지 말고 급하게 가라.
Чи хэн нэгэн хүнтэй дайралтвал түүндээ бүү мэдээл. 그리고 엘리사 지팡이를 그 죽은 아이 얼굴에 놓으라. Тэгээд миний таягийг хөвгүүний нүүрэн дээр тавих юм. 게하시는 이 말씀에 순종했습니다. За Гехаз энэ үгэнд дуулууртай хандсан байна. 그대로의 아이에게 달려갔고 Тэр чигээр хүүхэд рүү бөгөөд очсон. 31절에 보시면요. 31-ээс харвал 31절 같이 읽겠습니다. 31-ийг хамт уншийе. 예, Гехаз тэднээс төрүүлэн явж хүүхний нүүрэн дээр таягийг тавьсан боловч чимээч үгүй тэмдэгч үгүй байв. Иймээс Гехаз Элишатай уулзгаар буцаж ирээд түүнд бүс ирсэнгүй гэв. 그대로 했죠. За тэр чигээр үйлдсэн байна тийм ээ. 근데 아이가 반응이 없는 겁니다. Гэтэ бүс ирээгүй. 지팡이를 그대로 올려놨는데 아이가 반응이 없는 겁니다. Таягаа тэр чигт нөгөө тавьсан гэтэл бүс ирээгүй гэж. 뒤늦게 엘리사가 와서 이 아이를 살려주게 됩니다. Түүний дараа Элиша ирээд тэр хүүхдийг амжилтдаг байна. 여기서 중요한 교훈을 얻을 수 있습니다. Түүний эндээс бид нар маш чухал сургамж авсан. 엘리사와 게하시의 차이점은 무엇이었을까? Элиша болон Гехазын ялгаа юу байсан бэ? 그거 생각해 보게 됩니다. За өнөөдөр үүнийг бодож үзчихье. 도대체 게하시는 뭘 잘못했길래 아이를 살리지 못했을까? За Гехазаг юу буруу хийсэн учраас хүүхдийг амжилуулж чадаагүй. 도대체 엘리사는 무엇을 했기 때문에 이 아이를 살릴 수 있었을까? За тэгвэл Элиша юу хийсэн болоод энэ хүүхдийг амжилуулж чадваа? 세 가지가 다르더라고요. Гурван зүйл нь өөр өөр байгаа. 우리가 죽은 아이를 살리는 것과 같이 죽은 영혼을 살리는 일을 하는 사람들입니다. За тэгэхээр бид нар ч гэсэндээ өгсөн хүүхдийг амжилуулж байгаатай адил өгсөн хүний сүнсийг нь тийм ээ амжилуулж байгаа. 또 영적인 의사입니다. Та бүхэн ч гэсэн сүнслийг эмч байна. 영혼을 전도해서 말씀드리게 해서 살리는 의사들입니다. Тэр хүмүүс цай мэдээ тараагаад тэдгээр өгсөн сүнснүүдийг нь амжилуулдаг эмч байна. 누군가는 엘리사처럼 전도하고 있고 За гэхдээ хин нэг нь Элишатай адил сайн мэдээ тарааж байгаа. 누군가는 게하시처럼 전도하는 겁니다. Хин нэг нь Гехазтай адил сайн мэдээ тарааж 이 байгаа. 차이점을 알고 우리가 엘리사의 마음을 가지면 우리도 영혼을 살릴 수 있는 능력을 갖게 되는 겁니다. За тэгээд энэ ялгааг нь бид нэр олж мэдэх юм бол Элишатай адил тэр хүүхдийг амжилуулж чадна. 세상에서도 아픈 사람을 살리는 의사는 훌륭한 의사입니다. Энэ дэлхий дээр ч гэсэн өвчин хүмүүсийг эмчилж амжилуулдаг мундаг эмчнэр байна. 더 훌륭한 영적인 의사. За тэгвэл бид нэр тэднээс ч илүү тийм ээ мундаг сүнсийг амжилуулдаг байна. 영원한 지옥에 갈 그 영혼을 영원한 천국으로 인도하는 너무나 중요한 일을 하는 사람들입니다. Тэр мөнхийн там руу явж байгаа тэр сүнснүүдийг мөнхийн диваачн руу явуулж болгож байгаа маш чухал зүйл ажлыг хийж байгаа. 이 엘리사와 게하시의 차이점 세 가지가 있습니다. За Элиша болон Гехазын ялгаа 3 зүйл байна. 오늘 딱 이 세 가지만 생각해보고 여러분들 마음에 깊이 새겼으면 좋겠습니다. За өнөөдөр яг энэ 3 зүйлийг тунгаан бодоод та бүхэн сэтгэлдээ сийлээсэй гэж хүсэв. 내용을 자세히 읽어보면 이 게하시의 마음과 엘리사의 마음이 다른 것이 있어요. Библийг сайн уншаад үзвэл Элиша болон Гехазын өөр сэтгэл гарч байгаа. 첫 번째가 뭐냐면요. Хамгийн ихнийх нь юу вэ? 기도. Залбирал баг. 여기 보시면요. За эндээс харвал 31절에는 게하시의 모습이 나오고 31 дээр Гехазын дүр төрх гарч ийн. 33절과 34절에는 엘리사의 모습이 나옵니다. За 33, 34 дээр Элишагийн дүр төрх гарч ийн. 31절의 게하시의 모습은요. За 31 дээр Гехаз 순종했습니다. дуулууртай байсан. 지팡이를 그 아이 얼굴에 놓았고요. Таягаа түүний нүүрэн дээр тавьсан. 똑같이 엘리사가 시킨 대로 했던 겁니다. Яг адилхан Элишагийн тэмээ заасны дагуу хийсэн. 근데 여기 아이가 깨지 않았고요. Гэтэл бүс ирээгүй. 엘리사의 모습을 같이 읽어보면서 뭐가 달라는지를 한번 찾아보세요. За тэгвэл Элишагийн дүр төрхийг хамтдаа уншингаа юу ялгаатай байсан бодож үзье. 33절, 34절 말씀을 33절 말씀만 같이 읽겠습니다. За 33-ыг хамтдаа уншицгаая. Ингээд тэр дотор шороо хоёулахнаа үлдэж араасаа хаалгаа хаагаад эзэн залбирав. 차이점 발견하셨죠? Ялгааг нь олсон биз дээ. 기도를 먼저 했어요. Эхлээд залбирсан байгаа. 31절에 게하시의 모습에는 기도가 빠져 있습니다. 31 дээр Гефразийн үйлдэлт нь залбирал байна. 지팡이를 얼굴에 올려놓긴 했지만 기도하지 않았습니다. Хаягийг нүүрэн дээр нь тавьсан боловч залбираагүй. 게하시가 크게 한 가지 착각했던 거 있었습니다. Тэр Гефразыг маш том андуурсан нэг зүйл. 지팡이 자체에 능력이 있다고 생각했던 것 같아요. Тэр таяганд хүч чадал байгаа гэж бодсон юм шиг. 급한 마음에 지팡이만 아이 얼굴에 올려놓은 겁니다. Тийм болохоор яаж цэвсэн сэтгэлээр таягаад нүүрэн дээр навиж чадчихсан. 근데 그 오히려 늦게 온 엘리사는 어떻게 했죠? Харин уцарч сүултэж ирсэн Элиша яасан бэ? 착한 상황이에요.
Бүр илүү яаралтай нөхцөл 옆에서 엄마는 울고 있지. хажууд нь ээж нь уйлж 아이는 죽었지. хүүхд бүр өвчихсэн. 급한 상황이잖아요. Маш яаралтай үйл. 가장 먼저 엘리사는 뭘 했죠? Тэгвэл тэр үед хамгийн түрүүнд Илиша яасан бэ? Залбирсан. 영혼을 살리는 데 있어서 가장 먼저 해야 될 일은 기도입니다. Тэр бид нар ч гэсэн сүнсийг амьдруулахад хамгийн түрүүнд хийх зүйл маань залбирал байна. 게하시는 왜 먼저 기도하지 않았을까요? Гяхаад яагаад тэгвэл эхлээд залбираагүй вэ? 오직 죽은 사람을 살리는 것이 오직 하나님께 능력이 있다는 것을 믿지 못했기 때문입니다. Тийм өгсөн нэгнийг амьлуулах тэр хүч чадал зөвхөн бурханд байдгаа гэдэгт итгэж чадаагүй учраас. 반대로 엘리사는 왜 먼저 기도했을까요? Гэтэ Илиша эсэргээрээ яагаад залбирсан бэ? 주님만 생명을 살릴 수 있다고 믿었기 때문에 Зөвхөн эзэн л энэ амийг аварч чаднаа гэдэгт итгэж байсан учраас. 중요합니다. За энэ чухал байна. 그리고 우리에게 자체의 능력이 있는 것은 아니지만 Тэр биднэрт ч гэсэндээ өөртөө маань хүч байгаад байгаа юм биш. 주님은 죽은 자를 살릴 수 있는 분입니다. Эзэн тиймээ өгсөн нэгнийг амьлуулах нэг. 줄로 잡으시고요. Энэ хэсгийг авч байгаа нь тогтоогоо. 사무엘상 2장을 찾겠습니다. 1-р Самуэль 2-оос олж харъя. 베란디아 앞쪽에 있죠. 사무엘상 2-р гадын урд байгаа тийм ээ. 1-р Самуэль 2장 2-р бүлэг байна. 6절 말씀입니다. 6-р ишлэл. 6절 말씀 6-р ишлэл байна. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншия. Өгөөсгөнч бас амьлуулсгөнч эзэн. Өгсний оронд оноодгонч бас өргөж босгодгонч тэр юм. 주님은 죽이기도 하시고 살리기도 하실 수 있습니다. За эзэн бол амьлуулдаг мөн өгүүлдэг. 주님은 음부에 내리기도 하실 수 있고 올리기도 하실 수 있는 분입니다. Тэр эзэн өгөөсний оронд унагчж болно, өргөж босгож чаднаа гэсэн. 생명의 원천은 오직 죽게 있는 Тэр амийг ундраган зөвхөн эзэнд байдаг гэсэн. 사실을 명확히 믿어야 돼요. Бид нар энэ үнэнд маш тодорхой итгэх ёстой. 생명의 원천은 주님께 있는 거예요. Тэр амийн гол төв ундраганд эзэнд байдаг гэж. 우리가 집회를 지금 준비하면서 전도도 하고 있는데요. За тэгээ бид нэр семинартаа бэлтэнгээ сайн нэлээд авч байгаа. 이건 내가 하고 있지만 Би болохоор би хэлж байгаа. 그 사람의 마음을 움직이는 것은 주님이시네. Гэхдээ тэр хүний сэтгэлийг хөдөлдөг нэгэн хөдөлдөг нэг нь 말씀을 듣게 하는 것까지는 우리가 할 수 있는데 тэр бид нар болохоор үгийг сонсох хүртэл нь хийж болно. 그 사람의 생명을 살리는 것은 오직 주님만만 해요. Гэхдээ тэр хүний тийм ээ амийг аврах ажлыг зөвхөн эзэн хийрнэ гэсэн. 하시는 그것은 몰랐습니다. Ганц түүний мэдээгүй байна. 급하게 일 처리하기 바빴다. За их яарад тийм ээ ажлаа хурдан амжуулчихъя гэж үзсэн. 엘리사는 그렇지 않습니다. Илиша тэгээд 아무리 급한 상황이었지만 хичнээн төвдөө яарсан нөхцөл байлнаас 먼저 기도했습니다. эхлээд залбирсан байна. 일상생활에서도 마찬가지입니다. За бидний энгийн амьдрал маань ч гэсэн ялгаагүй. 어떤 큰 일이 벌어졌습니다. За ямар нэгэн том зүйл боллоо. 누군가 지쳤습니다. Хин нэгэн бэртлээ. 한쪽에서 아픕니다. За гэрийнх нь өвдлөө. 어떤 일이 크게 사고가 났습니다. За маш том нэгэн тийм ээ осол аваар гарлаа. 가장 먼저 해야 될 게 뭐냐면 Тэгвэл хамгийн түрүүнд юу хийх ёстой вэ? 마음을 침착히 하고 Сэтгэлээ тийм ээ тайвшруулаад 기도하는 залбирах хэрэгтэй. 엘리사의 모습을 주시면 그렇습니다. Илишагийн дүр төрхийг хамуул юм байна. 이 기도 먼저 Асаа шаагаад тийм ээ эхлээд дөлгөө тайвнаар залбирсан. 생명, 이 아이의 생명은 오직 주님께 있음을 믿었기 때문에 Тэр энэ хүүхдийн амь нас нь зөвхөн эзэнт байгаа гэдэгт итгэсэн учраас. 이제 말씀도 이렇게 권유를 많이 하고 계신데요. За бид нар ч гэсэн үг сонсоод үзээч гэдэг хүмүүсийг урьж байгаа. 우리가 이거 알아요. Гэтэ үүнийг мэдэх хэрэгтэй. 사람의 마음을 움직이는 것은 내 말이 아닙니다. Тэр хүний сэтгэлийг хөдөлгөх зүйл бол миний хэлж байгаа үг биш. 오직 하나님이 이 사람의 마음을 움직일 수 있어요. Зөвхөн бурхан л тэр хүний сэтгэлийг хөдөлгөж чадна. 그래서 우리가 기도해야 돼요. Тийм учраас бид нэр залбирах хэрэгтэй. 잠언 21장을 보시겠습니다. За сургаалт ус 21-ийг олж харъя. 잠언 21장 Сургаалт ус 21-ийн бүлэг 1절입니다. 1-р ишлэл байна. 1절 말씀 같이 읽겠습니다. 1-р ишлэлийг хамтдаа уншийе. Хааны зүрх эзний улирдах усны урсгал. Хаан таасан зүгтээ тэрээр хааныг чиглүүлэн. 왕의 마음이 주님의 손에 있다. За энэ чи хааны зүрх эзний моторт байна. 왕의 마음은 참 나라를 다스리기 때문에 중요한 결정을 해야 되잖아요. Тэр хааны зүрх сэтгэл хийж байгаа чинь улсыг удирдах байгаа учраас маш чухал шийдвэрийг гаргав.
그 마음이 어디에 있다고요? Гэтэл тэр зүрх сэтгэл нь хаан байна гэж байна. 함께 있다. Эзний мутарт байдгаа гэж. 사람의 마음을 움직일 수 있는 것은 오직 주님이다. Тэр хүний сэтгэлийг хөдөлгөж болох зүйл нь зөвхөн эзэн юм. 설교를 하고 있는데요. За би ч гэсэн энэ үгийг дамжуулж байгаа. 설교하기 전에 이렇게 기도합니다. Үг дамжуулахаас өмнө үргэлж ингэж залбирдаг. 제 사람, 저의 지혜로운 말로 여러분들의 마음이 움직이는 게 아니고 Тэр хүний мэрэгэн ухаанаас гарч байгаа үгээр та бүхний сэтгэл хөдлөгдөхгүй юу? 성령이 여러분들 속에 역사해줘야지만 이 마음이 움직입니다. Ариун сүнс та бүхний дотор ажиллаж байж тийм сэтгэл хөдлөн. 저는 그냥 말을 전할 뿐입니다. Тэр би зөвхөн үгийг нь дамжуулж байгаа төдий. 사람의 지혜가 있는 것이 아니고 Тэр хүний мэрэгэн ухаан байгаа нь 성령께서 그 마음을 움직이신다. Бурхан тэр сэтгэлийг нь хөдлөгнө. 이 왕의 마음을 주님이 임의로 인도하십니다. Тэр хааны зүрхийг эзэн урсны урсгал мэт хөдлөгнө. 주님의 선한 뜻, 주님의 능력 가운데 주님이 마음을 바꿀 수가 있는 겁니다. Тэр эзний тиймээ сайн таалал буюу сайн хүсэл дотор эзэн сэтгэлийг нь өөрчилнө гэсэн. 엘리사는 그것을 믿었다. Илиша түүнд нь итгэсэн байна. 사람의 생명이 주님께 있고 Хүний амьд эзэнд байгаа. 그 마음이 움직이는 것은 주님밖에 없다. Тэр сэтгэлийг хөдөлгөн чадах нэгэн бол эзнээс үр байх. 신앙생활에서 정말 중요한 것은 먼저 기도하는 겁니다. Итгэлийн амьдрал ч гэсэндээ хамгийн чухал зүйл нь эхлээд залбирах байна. 야곱과 에서 이야기 잘 알고 있는데요. Бид нар Исав, Яаковын талаар сайн мэднэ тийм ээ. 야곱과 에서 이야기를 통해서 우리는 기도에 대해서 중요한 교훈을 한 가지 얻을 수 있습니다. Яаков болон Исавын талаар дамжуулаад бид нар залбирлын чухал агуулгыг сурж болно. 야곱을 에서 장자 에서의 축복을 야곱이 빼앗았는데요. За Яаков бол ах тийм ээ Исавынхаа уух хүүгийн эрхийг булгаж авдаг. 그 에서의 장자의 축복을 야곱이 뺐을 때 야곱의 상태를 보면요. За тийм ээ тэр Исавын уух хүүгийн эрхийг булгаж авахдаа Яаковын ямар байр байдалтай байсан бэ гэдгийг бодож үзвэл 자기 생각이 정말 꽤나 많은 사람이었어요. Яаков бол үнэхээр их залтай өөрийн бодол ихтэй хүн байсан. 참 머리가 똑똑했던 야곱이고 Их ухаантай байсан. 얍삽했던 야곱. За тэгээд их овжин залмигтэй байсан. 야곱의 이름이 얍삽하다, 교활하다 이런 뜻인데요. Яаковын нэр нь өөрөө тийм ээ залтай гэсэн утгатай үг байна. 아버지에게 축복을 받기 위해서 털사람 에서의 흉내를 내기도 하고요. За тэгээд ааваасаа тийм ээ тэр өрөөлийг авахын тулд Исавтайгаа адилхан өсөргөг болохын тулд амьтны арьсыг тийм ээ өмсдөг нөмөгдөг байна. 하나님이 야곱을 딱 보니까요. За тэгээд бурхан Яаковыг хартаж 자기 생각이 강해요. үнэхээр өөрийн бодолтой үнэт хүн байна. 기도하지 않고 하나님만 의지하지 않는 사람입니다. Залбирдаггүй бурханд найддаг хүн байна. 그 하나님이 야곱을 쓰기 위해서 훈련시키기 시작했습니다. Тэгээд бурхан Яаковыг хэрэглэхийн тулд дасгалжуулсан. 야곱보다 더 얍삽한 삼촌 라반 밑으로 보냈고 За Яаковс ч илүү тийм ээ овчин залмигтэй Лабан гэдэг хүн рүү тэр Яаковыг явуулсан. 그래서 라반 삼촌 밑에서 20년 동안 야곱이 훈련을 받습니다. За тэгээд Лабан гэдэг авах хахадор Яаков 20 жил тийм ээ дасгалжуулагдсан. 그리고 이제 고향으로 돌아오는데요. За тэгээд нутаг руугаа буцаж ирж исэн. 형 에서를 만나야 되는 상황입니다. Гэтэл замдаа ах Исавтайгаа таарах ёстой. 야곱은 두려웠습니다. Тэгээд Яаков айсан 20년 동안 훈련을 받았는데도요. 20 жилийн хугацаанд дасгалжуулагдсан ч гэсэн 야곱은 자기계가 워낙에 많은 사람이어가지고 за Яаков тийм ээ үнэхээр их залтай өөрийн бодолтой хүн учраас 이게 바뀌지가 않는 겁니다. маш амархан өөрчлөгдөв. 계속 자기 꾀로 문제를 해결하려고 하는 사람이었던 거예요. За тийм ээ бүхэл үед өөрийнхөө арга замаар өөрийнхөө залмихээр тэр асуудыг шийдвэрлэдэг. 형 에서의 그 축복을 빼앗은 야곱이기 때문에 За ах Исавынхаа тийм ээ уух хүүгийн эрхийг булаасан учраас 만나게 되면 형한테 죽임을 당할 것이 분명한 상황이었습니다. за ахтайгаа уулзах юм бол алуулнаа гэдгийг мэдчихсэн баг. 그 와중에도 야곱은 계속해서 꾀를 부리는데요. За тэгээд тэр дундаа хүртэл байнга тийм ээ залмих гаргадаг. 드디어 야곱이 약복강가 앞에서 하나님께 기도하기 시작해요. За тэгээд эцэст нь Яаков Яббок голын дэргэд бурханд залбирдаг. 하나님이 야곱에게 꼭 알려주고 싶었던 한 가지가 뭐냐면요. Тэр бурхан Яаковд заавалчгүй мэдүүлэхийг хүсэжсэн нэг зүйл нь юу вэ? 너의 생각으로 안 된다. Чи өөрийнхөө бодлоор хийж чадахгүй. 너의 지혜로 안 된다. өөрийнхөө мэрэгэн ухаанаар хийж 너 чадахгүй. 나한테 기도해라. Чи надад залбираа. 지금의 위험한 상황을 넘어가기 위해서는 기도해야 한다. Одоогийн аюултай нөхцөл байдлыг давахын тулд залбирах хэрэгтэй. 창세기 32장을 찾아보시겠습니다. Өдөрөө Эхлэл 32-ыг олж харъя. 창세기 32장입니다. Эхлэл 32 дугаар бүлэг. 24절입니다. 34-р эшлэл. 의 내용은
형 에서를 만나는 상황 가운데 꾀를 부리는 야곱이 나오거든요. Өмнөх агуулга дээр нь Исаавтай уулзахаас өмнө их тэмээ зайлж гаргаж байгаа агуулга байна. 그리고 24절에 이제 야곱이 드디어 하나님만 의지하고 За тэгээ 24 дээр эцэг нь Яаков бурханд найдаж байгаа. 4절 말씀 같이 읽겠습니다. Бид тэрийг хамт уншийе. Яаков ганцаараа үлдсэн бөгөөд нэгэн хүн Яаковтай үр цайдал барилдсан. 어떤 사람은 진짜 주님이 내려오셨습니다. Нэгэн хүн гэж байгаа нь эзэн бууж ирээд барилдсан. 하나님과 야곱이 씨름을 하기 시작했고 Тийм ээ. Яаков бурхантай барилдсан. 결국 25절에 그 씨름할 때의 야곱의 환도뼈가 위골되었습니다. За тэгээ 25 дээр барилдаж байгаад Яаковын түнх мултарсан гэж байна. 30절부터 31절까지의 말씀을 같이 읽겠습니다. Тэгээ 30-31-ийг хамт уншийе. Тэгээд Яаков тэр газрыг Пенел гэж нэрлээд би бурхантай нүүр нүрээрээ уулзсан боломж ам голтойгоо үлдлээ гэв. Яаковыг Пенуэлээр өнгөрч байхад нар гарчээ. тэрээр түүхнээсээ болж доголж яв. 하나님과 씨름했다라는 것은 하나님께 간절히 철저하게 처절하게 기도했다라는 겁니다. Энд бурхантай нүүр нүрээрээ уулзаж барилдлаа гэж байгаа нь бурханд чин сэтгэлээсээ тийм ээ үнэн сэтгэлээсээ залбирсан гэдгийг хэлж байгаа. 하나님의 에서의 마음을 바꿔주셨습니다. За тэгээд бурхан эцэст нь Исаавын сэтгэлийг өөрчилсөн байна. 33장의 내용에는 야곱과 에서가 화해하는 장면이 나옵니다. За тэгээд 33 дугаар бүлэг дээр Исаав Яаков хоёр илэрч байгаа агуулга гарч байгаа. 중요한 내용이 있습니다. За энд чухал зүйл байна. 14절에 야곱은 홀로 남았다. 24 дугаар эшлэлдэр Яаков ганцаараа үлдсэн гэж. 이제 주님과 씨름을 하기 시작했습니다. За тэгээд эзэнтэй барилдаж эхэлсэн. 하나님이 야곱의 환도뼈를 골절시켰습니다. Тэгээд эзэн Яаковын түүхний ясыг нь бултаж 자기 생각이 너무 강한 야곱을 하나님이 쓸 수가 없는 겁니다. өөрийнх нь бодол нь үнэхээр тийм ээ одоо хүнд байгаа өөрийн бодолтой үнэж байгаа Яаковыг хэрэглэх аргагүй байсан. 하나님은 야곱을 기도하는 사람으로 바꿔야 되는 거예요. Тэгээд бурхан Яаковыг залбирдаг нэгэн болгож өөрчлөх ёстой байсан. 그러기 위해서는 야곱의 뭐가 부러져야 되냐면요. За тэгэхээр тулд Яаковын юу нь тийм ээ бултрах ёстой байсан бэ? 힘도뼈가 부러져야 돼요. Түнх нь бултрах ёстой байсан. 우리 각자에게도 힘도뼈가 있습니다. За биднэрт ч гэсэндээ түнх байгаа. 절대 꺾이지 않는 자기 생각이 있습니다. Огтхонч нуур жондуу өөрийн бодол гэж байгаа. 또 있습니다. Надад ч гэсэн байна. 주님은 그 환도뼈를 부러뜨리려고 합니다. Тэр эзэн тэр түүхний ясыг маань мултлах гэж байгаа. 주가 Түүний шалтгаан нь юу вэ? 주님에게만 매달리라는 Эзэнд л найдан түшиглээрэй. 우리를 기도하는 사람으로 바꾸려고 하시는 겁니다. За тэгээд биднийг залбирдаг хүн болгож өөрчлөх гэж байгаа учраас. 우리는 자기의 말로 사람의 마음을 바꾸려고 하는데요. Тэгээд бид нар бас өөрсдийнхөө үгээр хүний сэтгэлийг өөрчлөх гэж 자기 능력으로만 문제를 해결하려고 하는데요. өөрийнхөө хүчээр асуудлыг шийдвэрлэх гэж 주님이 байна. 정말 원하시는 사람은요. Гэтэ эзний хамгийн хүсэж байгаа хүн бол 기도하는 사람. залбирдаг, 이렇게 기도하는 사람인 거예요. ингэж залбирдаг. 저는 아무 능력이 없습니다. Эзэн минь би ямар ч хүчгүй. 오직 주님께만 능력이 있습니다. Зөвхөн эзэн танд хүч байгаа. 주님 도와주십시오. Эзэн минь туслаа. 그 말씀을 권유하기 전에도 꼭 기도 먼저 해야 되는 겁니다. Тэр та бүхнийг сонсож үзээч гэж хэлхээсээ өмнө залбирах хэрэгтэй. 저는 말을 잘 못합니다. Эзэн минь би сайн ярьж чадахгүй. 주님이 저에게 지혜로운 말할 수 있도록 도와주십시오. Эзэн та надад ухаалгаар хэлэхэд минь туслаач. 주님이 저 사람의 마음을 바꿔주십시오. Эзэн та энэ хүний сэтгэлийг өөрчлөөч. 이런 사람을 원하는 중. Эзэн ийм хүнийг хүсдэг байна. 결국 야곱의 환도뼈는 부러졌습니다. За тэгээд эцэст нь Яаковын түнх нь мултарсан. 드디어 이때부터 하나님은 야곱을 통해서 역사하기 시작했습니다. Тэгээд энэ үеэс ахуулан Яаковаар дамжуулаад ажиллаж эхэлсэн. 31절을 다시 한번 같이 읽어볼까요? За 31-р ишлэлийг дахин хамт уншийе. Яаковыг Пенуэлээр өнгөрч байхад нар гарчээ. тэрээр түүхнээсээ болж доголж яв. 이 분일이라는 뜻은요. За Пенуэл гэж хэлж байгаа. 하나님의 얼굴. Бурхны нүүр гэсэн утгатай байна. 야곱이 환도뼈가 부러지면서 드디어 가까이에서 하나님 얼굴을 배면하셨습니다. Тэгэхээр Яаковын түнх нь мултарсан учраас түүгээр дамжуулаад эцэстээ Бурхны нүрийг харж чадах болсон. 야곱이 자기 생각이 꺾이면서 드디어 하나님과 가까이 할 수 있는 은혜를 받을 수 있었습니다. Тэр Яаковын тийм ээ өөрийн бодол нь орж унсны улмаас эцэст нь нэгэн Бурхны хүслийг буюу Бурхантай ойр байж мэдэх болсон. 경험해야 되는 것이 있습니다. За бидний бас заавалчгүй мэдэрх ёстой зүйл байгаа. 오니엘의 하나님 Пенуэлийн Бурхан баг. 하신 적 있으십니까? Та бүхэн түүнийг мэдэрч үзэж байсан уу? 환도뼈 부러져 봤어요. Түнх нь мултарсан уу? 내 생각 꺾이는 Өөрийнхөө бодлыг дарж унгаах гэсэн. 아무것도 아니에요.
Би юу ч биш юм байна. 내는 아무것도 할 수 없을 Би өөрийнхөө хүчээр юу ч хийж чадахгүй юм байна. 때 분이엘의 하나님을 경험할 수 있는 거예요. За тэр үед та бүхэн Пинуэлийн бурхныг мэдэрч чадна гэсэн. 평생을 자리를 잡았어요. Тэгээд Яаков насан туршдаа тийм ээ хөлөө чирж амьдэрсэн. 평생의 장애인으로 살았습니다. Насан туршдаа тийм ээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн болж амьдэрсэн. 그의 삶이 바뀌었습니다. За гэхдээ Яаковын амьдрал өөрчлөгдсөн байна. 기도하는 사람이 되었습니다. залбирдаг хүн болсон. 주님만 의지하는 사람이 되었습니다. Эзэн найддаг хүн болсон. 평생 다리를 저는 불편함이 있었지만 Насан туршдаа доголж явдаг тийм ээ тохгүй байдал байсан боловч 기도가 무엇인지를 배울 수 있었습니다. залбирал юу вэ гэдгийг сурсан. 마찬가지입니다. Бид нар ч гэсэн яасан. 평생에 불편함이 있을지라도 기도하는 것을 먼저 배워야 됩니다. Бидний амьдрал тийм ээ насан туршид маань тэр тохгүй нөхцөл байдал байх юм бол түүгээр дамжуулаад бид нэр залбирлыг сурч байгаа гэсэн. 하나님은 진보, 자기 생각, 자기 꾀가 강한 사람을 꼭 그 환도뼈를 치십니다. Тэр бурхан одоо ч гэсэндээ өөрийн бодолтой үнэнч их залмигтэй хүний түнхийг заавалж унуултлах болно. 제가 실제 이런 간증을 들었는데요. Би боддоор ийм гэрчлэлээ сонсч ирсэн. 귀가 조금씩 안 들리기 시작하는 병에 걸린 형제님이었습니다. Чихэн жоохон сонсгол нь муудж байгаа тийм ах байсан. 제가 그 간증을 듣고 간증 들으면서 처음으로 울었어요. Тэгээ би тэр гэрчлэлийг сонсонгоо анх удаага гэрчлэлийг сонсоод уйлж 그 ийсэн. 간증이 너무나 마음에 감동이 되었습니다. Тэр гэрчлэл нь үнэхээр их сэтгэлд маань хүрсэн. 형제는 이렇게 간증하는 겁니다. Тэр ах ингэж гэрчлэлээ ярьсан. 제가 점점 청력을 잃어가고 있습니다. Би одоо баг сонсголоо алдж байгаа. 그래서 처음에는 많이 힘들고 하나님도 원망했습니다. За тэгээ анхандаа бол их хэцүү тэгээ бурханд их гомдлож байсан. 그런데 어느 날부터 하나님이 점점 못 듣게 하는 것에 대해서 하나님께 더 감사하게 되었습니다. Гэхдээ баг сайн сонсохгүй байгаадаа бурханд их талархах болсон. 이유가 Түүний шалтгаан нь юу вэ гэхээр 형제들이 조금씩 안 들리기 시작하니까요. тэр ах сайн сонсохгүй болоод эхэлж байгаа учраас 말씀을 잘 들으려고 노력했고 тэгээ үгээ ингээ сайн сонсъё гэж хичээдэг болсон. 간증도 잘 들으려고 노력했어요. За хүмүүсийн гэрчлэлийг ч гэсэндээ сайн сонсъё гэж хичээдэг болсон. 이제 가까이 오죠. Тэгээ байнга тийм ингээ ойртож ирээ сонсдог болсон. 그때 이 형제님이 그 주님의 세미한 음성을 들을 수가 Тэр үед энэ ах маань тийм ээ эзний намуухан дуу хоолойг сонсож чадсан байсан. 그렇게 말하며 Энэ хүн ингэж хэлсэн. 귀가 안 들리는 불편함이 생겼지만 주님만 바라볼 수 있게 되었습니다. Тийм ээ чихмээ сонсохгүй болж байгаа тохгүй байдал байгаа ч гэсэн эзэндээ их ойртох боломж өгсөн. 수준의 불편함은 생겼지만 주님의 세미한 음성을 들을 수 있는 은혜를 얻었습니다. Тэр махбодын маань хувьд тийм ээ тухгүй төвөгтэй байгаа ч гэсэн эзний намуун дуу хоолойг сонсох боломж өгсөн. 우리가 정말 주님 앞에 먼저 주님을 의지하고 기도하는 것을 배워야 된다. Тэр бид нар ч гэсэндээ эзний өмнө эхлээд түнд залбирч найдан түшгэлдэг итгэлтэй болох хэрэгтэй. 자, 다시 본문 말씀입니다. За буцаад үндсэн үг болж байна. 열왕기하 4장. 2-р хаад дөрөв байна. 자, 두 번째 이 두 사람의 차이점은 무엇이었을까요? За тэгвэл хоёр дахь нь энэ хоёр хүний ялгаа нь юу вэ? 4장 31절 같이 보시면요. За бүгдийн 41-ийг дахиад харуул. 31절 말씀을 또 한번 같이 읽겠습니다. 41-ийг дахиад хамруулъя. Гяхаас тэднээс төрүүлэн явж өвгөөний нүүрэн дээр таягийг тавьсан боловч чимээ үгийг тэмдэгч үгүй байв. Иймээс Гяхаас Илишатай уулзахаар буцаж ирээд түүнд хүүс ирсэнгүй гэв. 게하시는 그대로 엘리사의 말에 순종했거든요. За эндээс харуул Гяхаас тэр чигээр нь Илишагийн үгэнд дуулууртай хандсан. 순종을 했는데 기도가 빠져 있었잖아요. Дуулууртай хандсан хэрнээ залбираагүй байсан. 그러니까 우리가 전도는 하는데 기도가 빠져 있으면 살릴 수가 없는 겁니다. Тэр бид нар сайн мэдээд харааж байгаа боловч залбирахгүй байх юм бол тийм ээ эсэргүй. 그게 제가 기도가 얼마나 중요한지 조금 더 말씀드릴게요. За залбирал ямар чухал вэ гэдгийг дахиад нэмж авах хэлье. 기도는 하나님의 능력을 이 땅에 끌어내릴 수 있는 유일한 방법입니다. За залбирал гэж байгаа нь Бурхны хүч чадлыг энэ дэлхий дээр буулгаж ирэх цорын ганц арга. 저녁마다 지금 줌으로 기도하고 있는데요. За бид нар орой бүр зүүмээр залбирч байгаа тийм ээ. 얼마나 Тэгвэл энэ ямар чухал вэ? 하나님의 사람의 마음을 바꿀 수 있는 유일한 법인데 Тэр Бурхан бол хүний сэтгэлийг өөрчилж чадах цорын ганц нэг. 우리가 한 마음으로 기도하고 있는 가운데 우리가 사랑하는 그 사람의 마음이 바꿔지는 겁니다. Тэгвэл бид нар нэг сэтгэлээр хамтдаа залбирангаа бидний хайрлаж байгаа тэдгээр хүмүүсийн сэтгэлийг өөрчилж байна гэсэн. 아무리 급한 상황이 있을지라도 먼저 기도해야 되는 겁니다. За хичнээн яаралтай тийм нөхцөл байдлээсэн ч
эхлээд залбирах ёстой. 엘리사는 순종을 했습니다. Илиша дуулууртаа хандсан. 게하시는 순종을 했습니다. Гехаз дуулууртаа хандсан. 때를 얻든지 못 얻든지 너는 말씀을 전파하라. За тийм ээ цагаа олсон ч олоогүй ч үгийг тунгаглаа 그 гэсэн. 말씀에 순종합니다. Бид нар энэ үгэнд дуулууртаа байдаг. 기도가 문제라고. Гэхдээ эхлээд залбирах ёстой. 이 사도 바울이 끝까지 이 복음을 전하면서 마음을 낮출 수 있었던 비결이 뭐냐면요. За Илч Паул олон жилийн хугацаанд сайн мэдээд хараангаа сэтгэлээ доорт болгож чадсан нууц нь 항상 기도를 먼저 했다. үргэлж эхлээд залбирдаг байсан учраас. 기도 부탁하는 게 정말 중요합니다. За тэгээд залбирлын гуйлд гуйна гэдэг чинь их чухал. 후에도 구역 모임이 있는데요. Өнөөдөр дүүргийн нөхөрлөл байгаа. 우리 서로 교제하면서 기도 부탁하는 것은요. 정말 중요한 일인 거예요. Тэр хоорондоо бид нар залбирлын үсэг тавина гэдэг чинь үнэхээр чухал зүйл. 이게 에베소서 6장을 찾아보실게요. Эфес 6 дугаар бүлгийг олж харъя. 에베소서 6장 Эфес 6 19절 19 дугаар ишлэл 18절 19절 말씀입니다. 18 19-ийн 마치겠습니다. хамтдаа уншийе. Сүнс дотор цаг үргэлж альва залбирал ба гуйлтаа өрөв. Үүний тулд хамаг ариун хүмүүсийн төлөө үгийг зөвхөлтгүй оролцсон гуйлтаараа сэргэв байна. Мөн сайн мэдээний нууцыг зоригтойгоор мэдүүлэхээр аммын ангаахад бүх өгөгчийн төлөө залбир. 기도는 무시로 성령 안에서 하는 것이다. Тэгэхээр залбирал гэж байгаа тийм ээ хизээ цаг ямагт ариун сүнсээр хийдэг зүйл. 깨어서 항상 힘쓰는 것이다. Залбирал гэж байгаа нь үргэлж сэргэв байж тийм ээ зөвхөлтгүй байх гэж байгаа юм. 네, 여러 성도를 위해서 기도하는 거다. Тэгээд олон ариун хүмүүсийн төлөө залбираа. 우리 서로 기도해 주는 겁니다. Бид нар бие биенийхээ төлөө залбирнаа. 사도 바울이 기도 부탁을 한 겁니다. За тэгээд Илч Паул залбирлын хүсэл тавьж байна. 나를 위하여 기도해 달라. Миний төлөө залбираа. 내가 나에게 하나님이 말씀을 줘서 이 복음의 비밀을 담대히 전할 수 있도록 기도해 달라. Сайн мэдээний нууцыг зоригтойгоор мэдүүлэхээр аммын ангаахад үг өгөгчийн төлөө залбираа. 우리가 말씀 전하는 강사를 위해서 기도하고요. За тийм учраас бид нар үг дамжуулах илтгэгчийн төлөө залбирдаг. 통역사를 위해서 기도하고. За орчуулагчийн төлөө мөн залбирдаг. 해야 되는 거. Залбирах ёстой. 실제 형제자매들 중에서 전도하는 분들을 위해서 기도해 줘야 돼요. За бүх боддоор сайн мэдээд харааж байгаа хан дүүсийнхээ төлөө залбирах ёстой. 기도가 사람을 살릴 수 있는 방법이라니. Тэр нь залбирал маань хүнийг амьлуулж болох арга. 게하시는 순종했지만 기도하지 않았고 Геханц дуулууртай байсан боловч залбираа. 엘리사는 급했지만 가장 먼저 기도했다. Илиша тийм ээ яаралтай байсан боловч эхлээд залбирсан. 기도 내용은 어떻게 돼야 되냐면요. Залбирлын агуулга нь ямар байх вэ? 골로새서 찾아주시겠습니다. Колосын номыг олж харъя. 골로새서 4장 Колосын 3 байна. 이렇게 기도하시면 됩니다. За ингэж залбирах болно. 골로새서 4장 Колосын 4-р бүлэг 1절 3절 말씀입니다. 2-3 дугаар ишлэл. 골로새서 4장 2절 3절 Колосын 4-ийн 2-3 байна. 읽겠습니다. Уншийе. Өөрсдийгөө залбирал зөвгөл. Үүдээ халахалтайгаар сэргэг байж тун. Төвчлэн бидний төлөө залбирахдаа үгийн модийг бурхан нээж Христийн нууцыг биднээр яриулаасаа гэж гуйхтун. Би өгөөний төлөө хоригдсон билээ. 조금 전에 읽었던 에베소서 성경 말씀과 똑같죠. За тиймээс саяхан уншсан Эфес номон дээр гарч байгаа үгтэй төстэй байна. 기도를 항상 힘써야 되고 Үргэлж залбирахдаа хичээх хэрэгтэй. 기도에 감사하고 깨어 있어야 되는데 Мөн талархалтайгаар сэргэг байх хэрэгтэй. 이렇게 기도해야 됩니다. Бид нар ингэж залбирх байна. 우리 교회에 전도할 문을 열어주십시오. За бурхан минь манай чуулганд сайн мэдээний үүдийг дээж өгөөч. 전도할 문이 있다고 되어 있습니다. Тэр сайн мэдээний үүд байгаа гэсэн. 우리 모두가 야르마 교회의 전도의 문이 활짝 열리기를 기도해줘요. Тэр бид нар бүгдээрээ яамрах чуулганд сайн мэдээний үүд дэлхийд тийм ээ сайхан нэгтгэхээр залбирх хэрэгтэй. 그래서 많은 사람을 구원받으면 우리도 너무 기쁘잖아요. За тэр олон хүмүүс аврагдах юм бол бид нар ч гэсэн баярлалтай. 우리 주님께도 영광이 되는 겁니다. Эзэнт ч гэсэн алдар хөөр болсноо. 제가 이렇게 생각해봤어요. За тэгээд би ингэж бодож үзсэн. 반대 За эсрэгээр нь тэгвэл 개화 시간 이제 지팡이를 올려놨어요. гихаас тийм ээ хаяга авч явсан гэсэн үг. 아이가 갑자기 살아났어요. Тэгэхээр хүмүүс сэрчлээ. 반대로 그러겠다고 가정을 볼게요. Эсрэгээрээ тийм юм болсон гэж бодъё. 개화 마음이 되겠을까요? Тэгвэл гихаазын сэтгэл ямар байх вэ? 나에게 능력이 있네. Би хүчтэй юм байна. 내가 살는데 Би амьдлуулчлаа. 그렇게 했겠죠. Тийх байсан баг тийм. 오늘날도 마찬가지.
Энэ цаг үед ч ялгаагүй. 기도하지 않고 전도의 열매를 맺히면 더 위험해요. Залбирахгүйгээр сайн мэдээний үр жимс гарах юм бол илүү аюултай болно. 중요합니다. Энэ чухал байна. 기도하지 않고 좋은 결과가 나타나면 그것이 더 위험합니다. Залбирахгүй байж хахад нь сайхан үр дагавар гарчих юм бол тэр нь илүү аюултай үр дүнд хүрнэ. 그만해지고 Тэр хүн бардан болно гэсэн. 모든 사람 마찬가지입니다. Бүх хүмүүс ялгаагүй. 혹시 좋은 성공이 있었습니까? Магадгүй сайхан амжилтанд хүрсэн үү? 기도 없는 성공은 위험합니다. Тэр залбирал байхгүй амжилт бол аюултай. 기도 없는 축복과 은혜는 나에게 더 위험한 겁니다. Залбирал байхгүй тэр ерөөл нэгүсэл нь надад илүү аюул болно. 참상하게 만 Тэр өөрийг нь тийм ээ эндүргэд хүргэдэг. 모세라는 사람은요. Мосе гэдэг хүн 성경에 이렇게 평가하는데요. Библиэлд ингэж дүгнэлсэн. 주변의 모든 사람보다 온유함이 승했다. За газар дээрх бүхий л хүмүүсээс дүлгөөн дараа байсан. 온유와 겸손의 사람이었는데 Тэр дүлгөөн даруй байдлын хүн байсан. 그러한 사람 또한 자기를 드러내는 실수를 보냈습니다. Гэхдээ тийм байсан хүн ч гэсэндээ өөрийгөө дүгийлэх алдаа гаргасан. 민수기 20장에 보면요. Тоолох 20-с 하나님 모세에게 말했습니다. Бурхан Мосед айлцсан. 반석에 명하여 물을 내라. Тийм ээ хаданд тушааж усыг гаргаа гэсэн. 명하여 물을 내라 이렇게 지시를 했는데 За тушааж усыг гаргаарай гэж заасан. 모세가 어떻게 했냐면 Гэтэл Мосе яасан бэ? 지팡이가 아니고 Тайга бариад 백성들 앞에서 ард түмнийхээ өмнө 딱 두 번 반석을 칩니다. за хоёр удаа тэр хадыг цогсон тийм ээ. 물을 냈거든요. Тэгээд усыг гаргасан. 물이 나왔습니다. Усууд гарч ирсэн. 하나님 노하셨습니다. Гэтэ бурхан хэлэнсэн гэж байгаа. 모세가 왜 두 번 치면서 Яагаад Мосе тийм ээ хоёр удаа тэр тайгаараа цогж усыг гаргасан. 겸손한 모세였지만요. Уг нь даруй Мосе. 습관적으로 교만해진 겁니다. Гэтэл тэрхэн хүчтэй бардамчихсан. 자기를 나타내고 싶었던 거예요. өөрийгөө дүгийлэхийг хүссэн. 내가 물을 냈다. Би сайн 내가 юм. 냈습니다. Би хүчтэй. 내가 물을 냈다. Би усыг гаргасан. 하나님은 그런 모세에게 노하셨습니다. Тэр бурхан тийм Мосед уурсан. 이 사건 때문에 모세는 가나안 땅에 못 들어갔어요. Энэ үйл явдлын улмаас Мосе Канаан нутаг руу орж чадаагүй. 기도하지 않으면 언제든지 교만해집니다. Бид нэр залбирахгүй бол эзэн хамаагүй бардам болж болно. 기도 없는 성공은 교만의 지름길이 됩니다. Тэр залбирал байхгүй амжилт нь бардамлын зам болно гэсэн. 다시 열왕기하 4장입니다. За буцаад 2-р хаад дүүнтэй өчиж. 이제 두 번째 게하시와 엘리사의 차이점을 볼게요. За хоёр дахь Гехаз болон Илишагийн ялгааг харъя. 34절에 보면요. 34-р ишлэлээс харуул 13절에 엘리사는 기도를 먼저 했고요. 33, 34 дээр Илиша эхлээд залбирсан. 34절에 엘리사의 행동이 자세히 기록되어 있습니다. 34 дээр Илишагийн үйлдэл нь маш тодорхой гарч байна. 이 34절 말씀 같이 읽겠습니다. 34-ыг хамтдаа уншийе. Тэрээр дээшээ очиж хүүхдийн дээр хэвтэн. Амаа хүүгийн амалт, нүдээ хүүгийн нүдэн, гараа хүүгийн гар дээр тавьж, хүүгийн дээр сунан хэвтэв. Хүүхдийн бие махбод бүлээн боллоо. 게하시는 지팡이만 딱 올려놨고 Гехаз болохоор тийм ээ тайга аваач. 엘리사는 지금 어떻게 했죠? Илиша яасан бэ? 죽은 아이인데요. Өгсөн хүүхэд хэрнээ 죽은 시체입니다. өгсөн цогцос 그 위에 шиг 올라갔습니다. тэр цогцсон дээр гарсан байна. Тэгээд амаа аман дээр 자기는 그 아이의 눈에 대고 нүдэн хүүгийн нүдэнд 아이의 손을 잡았습니다. тэгээд хүүгийн гарыг барьсан. 뭐가 다르죠? Юу нөөрөн вэ? 체육, 공감, 간절한 마음 이런 것들이 다릅니다. Тийм ээ. Өрөвдөх сэтгэл байна, адил сэтгэлтэй болж байгаа чин сэтгэл нөр. 일상이 여기는 Тэр хүүхдийн өрөвдөж байгаа сэтгэл. 게하시는 일은 잘했는데 Гехаз бол ажиллаа сайн гэсэн. 마음이 없었어요. Гэтэ сэтгэлгүй байсан. 정말로 불쌍히 여기는 그 공감하는 마음이 없었어요. Үнэхээр өрөвдөж байгаа адил сэтгэлтэй болж байгаа зүйл байгаагүй. 엘리사는 게하시는 의무감도 있었고 책임감도 있긴 있었습니다. За Гехазд бол тийм ээ ажил үргээ сайн хийх ёстой гэсэн хариуцлага байсан. 한 가지가 없었던 건데요. Гэтэ нэг зүйл байгаагүй. 공감하는 마음, Адил болж байгаа сэтгэл. 불쌍히 여기는 마음, Өрөвдөж байгаа 마음이 빠져 있었던 거예요. сэтгэлгүй байсан. 그러니까 이렇게 엘리사처럼 행동하지 않았던 거예요. За тийм учраас Илишатай адил үйлдэх байх нь. 전도 영혼을 살리는 일에 있어서요. За бид нэр сүнсийг аврах ажил 가장 먼저는 기도가 필요하고 хамгийн түрүүнд залбирах 일단 хэрэгтэй. 우리 마음에 그 공감하는 마음이 필요합니다. Тэгээд бид нэр тэр хүнийхтэй адилхан болох сэтгэл маань хэрэгтэй. 지옥 가는 그 영혼 불쌍한 그 마음. Мөн тэр там руу явж байгаа сүнсийг өрөвдөх сэтгэл. 지금 시체 위에 엘리사가 올라가 있는데요. За энэ цогцсон дээр Илиша гарч хэвдсэн. 어떤 모습이냐면요. Гэтэл энэ ямар дүр төрх вэ? 죽은 아이의 생명과 자기 생명을 동일시하고 있는 모습이에요.
өгсөн хүүхдийн амьтай өөрийнхөө амийг адилтгаж байгаа гэсэн. 요즘 그 심리학자들이 우리 시대 사람들을 이렇게 말하는데 За одоо сэтгэл зүй судлаачид бидний цаг үеийг ингэж хэлсэн байна. 공감 능력이 사라집니다. За тийм ээ хүмүүсийн сэтгэлдээ адил болох санал нэгдэх тэр сэтгэл нь байхгүй болж байгаа үе. 생각해봐요. Тэгвэл бид нар бодож үзэх хэрэгтэй. 상대방의 마음을 똑같이 헤아리는 그 능력이 점점 줄어들고 있습니다. Тэр эсрэг талынхаа хүний сэтгэлийг өөрийн хэмшиг мэдрэх тэр одоо мэдрэмж нь багасж байгаа. 완전히 메마르고 있습니다. Тэр энэ мэдрэмж сэтгэл хөдлөл маань хатаж байгаа. 성경에도 분명히 그렇게 예언하고 있습니다. Библиэлд ч гэсэн тэгж зөвлөж байгаа. 말세가 이제거든. За эцсийн өдрүүдэд 사람들이 자기만 사랑한다고 되어 있고 хүмүүс өөрсдийгөө л хайрладаг болдог. 인위적으로 바뀐다고 되어 있습니다. Хэмээн хичээнэ. 여러분 우리 시대에 공감 능력이 사라지고 있습니다. Тэгээ бидний цаг үед тийм ээ адил сэтгэлтэй болох энэ сэтгэл маань ховордож байгаа. 오늘날에 나타나는 질병 한 가지가 있는데요. Тэгээд энэ орчин үед бий болсон нэг өвчин байна тийм ээ. 사이코패스 들어봤어요? Сэтгцийн өвчин та бүхэн сонсч ирсэн. 10년 전에도 그런 경험은 없었습니다. 10 жилийн өмнө хэд тийм одоо өвчин онцлогддоггүй байсан шүү дээ тийм ээ. 다른 사람의 감정을 전혀 헤아릴 수 없는 게 사이코패스예요. Өөр хүний одоо энэ мэдрэмж сэтгэл хөдлөлийг мэдэрч чаддаггүй тэр өвчин бол сэтгцийн өвчин. 피리를 불어도 춤추지 않는 시대이고 Лимбидсэн ч тийм ээ бүжгэлхээ байсан. 복음을 전해도 마음이 너무 급박한 시대가 되었습니다. Сайн мэдээг тараасан сэтгэл нь хатуурсан үе байна. 우리 그리스도인들의 마음도 한번 생각해봐요. За тэгвэл Христэд итгэж хүмүүсийн сэтгэлээ бид нар 우리가 бодож 기도를 해야만 하니까 한 거라면 бид нар сайн мэдээ тараах ёстой болохоор л тарааж байгаа бол 역사가 나타나지 않습니다. Бурхны үйл хэрэг биелэгдэхгүй. 의무감과 책임감 때문에 전도하고 있다면 Зүгээр л хариуцлагаараа хийх ёстой гэж бодоод хийж байгаа бол 그런가로는 주님의 역사가 나타나지 않습니다. ганц түүгээр эзний ажил явагдах. 우리 지금 영혼 위에 올라가야 되고 Бид нар тэр өгсөн хүний сүнсэн дээр гарах хэрэгтэй. 입을 맞추는 공감이 필요하고 Тэгээд бид нар хамаа тааруулаад нэг болох хэрэгтэй. 눈을 대는 그 마음이 필요하고 Мөн үдээж гисэндээ тааруулах нэг болох 손을 хэрэгтэй. 잡아주는 그 간절함이 필요한 겁니다. Гарыг нь барих чинь сэтгэл хэрэгтэй. 그때 주님이 일하시는 Тэр үед эзэн ажиллана гэсэн. 예수님도 우리를 친밀해 주셨습니다. За Есүс ч гэсэн биднийг өөрөвсөн. 신앙생활 가운데 여러분들의 감정, 감동, 감화 언제 받아보셨습니까? За тэгвэл итгэлээр амьдарч байгаа үед та бүхэн өөрсдийн сэтгэл хөдлөлтөөр мэдрэмж юунд мэдэрч байсан бэ? 갈수록 주님의 그 은혜에 주님의 십자가 앞에서 눈물을 흘리지 않고 있는 사람들이 많아지고 있습니다. Явуур ч нэгээрээ тийм ээ эзний загалмайн өмнө уйлхаа байсан сэтгэл нь хөдлөхөө байсан хүмүүс олоо. 하나님 은혜에 감동돼서 눈물을 흘려본 적 언제입니까? Тэгвэл хамгийн сүүл та бүхэн хизээ бурхны нэгүсээ сэтгэл нь хөдлөж үйсэн. 나를 위해 대신 죽어주신 예수님 때문에 감동받았던 적이 언제입니까? Тэр миний төлөө өгсөн Есүсийг хараад миний сэтгэл хөдлөсөн үе хизээ вэ? 정말 이 마음의 공감이 필요한 시대에 살고 있습니다. Тэр бид нар үнэхээр адил сэтгэлтэй болов тийм үед амьдарч байгаа. 히브리서 4장을 찾겠습니다. Еврей 4-р бүлгийг олж харъя. 신약성경 히브리서 За шинэ гэрээний Еврей ном байна. 4장 4-р бүлэг 15절입니다. 15 дугаар ишлэл байна. 4장 15절 4-ийн 15 дугаар ишлэл 읽겠습니다. хамтдаа уншийе. Учир нь бидний бүгс байдлыг хуваалцаж чадахгүй тэрүүн тагилж бус. Харин дүгэлгүй атлаа бүх талаараа бидний шиг сорилтсон нэг нь бидэнд байгаа гэлээ. 체육이라는 단어가 나와요. За энд тийм ээ өрөвдөх гэдэг үг гарч байгаа. 우리의 연약함을 주님은 공감하고 있다는 뜻입니다. Бидний бүгс байдлыг хуваалцаж байгаа гэж гарсан. 우리의 주님은 지금도 우리의 연약함을 동일하게 느끼시고 있습니다. Тэр эзэн маань одоо ч гэсэндээ бидний хүнд хэцүү байдлыг яг адилхан хуваалцаж мэдэрч байгаа гэсэн. 주님도 아파합니다. Тэгэхээр бид нар өвдөх юм бол эзэн ч гэсэн өвддөг. 우리가 슬퍼할 때 주님도 슬퍼합니다. Бид нар гонхих юм бол эзэн ч гэсэн гонхиж байгаа. 우리가 기뻐할 때 주님도 기뻐하십니다. Бид нар баяр хөөртэй байх юм бол эзэн ч гэсэн баярлаа. 주님도 이런 마음을 가지고 있고 Тэр эзэн ч гэсэндээ ийм сэтгэлтэй байна. 타오는 향해 그런 마음을 가져야 합니다. Тэгвэл бид нар танихгүй хүмүүс рүүгээ хандаад ч гэсэн ийм сэтгэлтэй байж 말세 통하는 때가 이제 За эцсийн өдрүүдэд хэцүү цаг ирнэ. 지금 마지막 말세입니다. Одоо бол эцсийн өдөр байна. 사람들이 자기에게 살아 Хүмүүс их амин хуваа хичээсэн бол 나만 잘 되면 수단과 방법을 가리지 않습니다. за тэгээ би сайн болж ивэл гэж ямар ч аргаар хамаагүй тэмцэж чинь тийм ээ. 돈을 벌기 위해서는 어떤 수단과 방법을 가리지 않고 일합니다. Тэгээд мөнгө олохын тулд гэх юм бол ямар ч хамаагүй аргаар ашиглаад ажиллаж байна. 사람이 말세가 될수록 무정하고 원통함을 풀지 못한다라고 성경은 말합니다. За тэгээд хүн тийм ээ эцсийн өдөр болох юм бол үнэхээр амиж хуваа хичээсэн. Үнэхээр аимшигтай болж хувирлаа гэсэн. 얼마 전에 한국에 있는 한 어떤 분과 교제를 대화를 했는데요. За сүүлд нэг солонгост байдаг хүнтэй төгөлсөн. 이
잘 살게 될수록 더 마음이 무정해지는 것 같아요. Тэгээд хүн одоо сайнхан амьдрал эхлэх юм бол илүү их сэтгэлийн мэдрэмж алддаг юм шиг. 심정이 점점 메말라가고 있어요. Тиймээ чин сэтгэл нь бага хатдаг юм шиг байна. 한국에서는 길에서 전도하는 것을 상상할 수 없습니다. Тэр солонгост бол зам дээр гараад сайн мэдээ тарах боломжгүй төсөөлөл авахгүй зүйл юм. 바로 옆집에 살아도 전혀 대화하지 않습니다. тэрийг хажуугийнхаа айлд амьдрэх хөршөлтөөгөж ярих боломжгүй тийм цаг үе. 제가 예전에는 아파트 타면 아파트 엘리베이터에서 사람을 만나면요. За бид өмнө нь байранд амьдрэх байхдаа лифтэнд хүмүүстэй таних юм бол 선배로 인사했거든요. за ингэ сайн байна уу гэж мэдгэлдэг байсан. 한국은 아직까지 그렇게 해요. Монгол бол одоохондоо тийм байгаа тийм ээ. 한국은 지금 엘리베이터에서 인사하면요 되게 째려봅니다. Тэр одоо бол солонгос лифтэн дотор хүнтэй мэдлэл одоо их сонио ачиж гардаг. 당연한 건 아닌데요. Тэр тийм биш ч гэсэн 시대가 많으니까. гим нүгэл олон байгаа учраас 무리한 гим тэр их байгаа учраас анхаарч байгаа тийм болгоомжилж байгаа. 옆에서 사람이 죽어나가도 신경 쓰지 않는 시대에 살고 있습니다. хажууд нөхөр өгчээсэн ч анхаарахаа болцсон үе ядаа. 나라의 법은 점점 많아지는데 За улсын хууль бол маш их хатуу болж баттай 문제는 늘어나고 있을까? тийм ээ. Батлагдж байгаа хэрнээ яагаад гин хэрэг нь ихсээд байгаа вэ? 사람은 점점 타락해갈 수밖에 없는 거예요. Тэр хүмүүс баг багаар завхархаас зур аргагүй болж байгаа. 그러나 우리 그리스도인들의 마음은 어떻습니까? За гэхдээ Христэд итгэж хүмүүсийн сэтгэл ямар байгаа вэ? 예수님은 우리를 치유하셨습니다. Тэр Есүс эзэн биднийг өргөцсөн. 예수님은 우리를 공감하셨습니다. Есүс бидэнтэй адил сэтгэлтэй болсон. 또 형제자매들의 마음을 공감해 줘야 되고 Тэр бид нар ч гэсэндээ ахын дүүсгийн сэтгэлийг хуваалцсан. 구원받지 못한 영혼들의 마음도 공감해 줘야 돼요. Тэр аврагдаагүй тэр өргөлттэй хүмүүсийн сүнсийг ч гэсэн хараад адилхан болох хэрэгтэй. 막 시대가 될수록 감정이 메마릅니다. За тэгээд өсөглөгүй болох чинээгээр сэтгэл 베드로전서 3장 보실 수 있다. 1-р Петр 3-аас болж харъя. 베드로전서 3장 1-р Петр 3 байна. 8절 Ярих онцлол 베드로 사도가 간절히 이렇게 이야기합니다. Илч Петр маань чин сэтгэлээсээ ингэж хэлж байна. 3장 8절에 3-8 дугаар ишлэл. 마지막으로 말하기. Эцэст нь гэж байна. 베드로가 마지막으로 우리에게 간곡히 호소합니다. За тэгээд бид нар эцэст нь гэж бид нар тийм анхааруулan айлтж байгаа. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншия. Эцэст нь бүгд ив найртай бидэрэггүй ахын дүүсэг ээлдэг бөгөөд даруй байцгаав. 여기도 체인이라는 단어가 나오네요. За энд ч гэсэндээ илэрэнгүй гэж гарч байна. 공감하는 마음, Адил урж байгаа сэтгэл. 똑같이 Яг адилхан өвдөөд, 똑같이 기뻐하고 яг адилхан баярлаад, 똑같이 같은 사람 전도하는 것처럼 같이 기도해 주는 거예요. за яг адилхан тэр нэг хүн сайн мэдээ тарааж байгаа юм шиг нэг сэтгэлтэй байсан. 사랑하며 불쌍히 여기며 겸손하며 Ахын дүүсэг ээлдэг бөгөөд даруй байцгаав. 기도 못하는 다 나오잖아요. За залбирлын үсэг гарах юм бол 사람이라는 건 이런 겁니다. санал нэгнэ гэдэг байгаа нь ийм 기도 утгатай. 못하게 나왔을 때 За залбирлын үсэл 기도 өгшөө. 한 사람 그 사람의 마음과 똑같이 기도해 주려고 하는 Тэр залбирлын үсэл тавьж байгаа хүний сэтгэлтэй яг адилхан болоод залбирч өг. 저에게도 이 공감하는 마음이 줄어들고 있는 것을 스스로 느끼고 있습니다. За би ч гэсэн надад энэ сэтгэл маань дутагдж байгаа гэдгийг өөрөө мэдэрч байгаа. 기도 부탁을 드리는데 제 마음은 그 사람 마음처럼 안 되는 겁니다. Залбирлын үсэлтийг сонсож байгаа хэрнээ сэтгэл маань тэр хүнийхтэй адилхан болж өгдөг юм. За та бүхэн ямар байгаа вэ? 공감하는 마음으로 영혼을 살릴 수 있는 것. Тэр бид нар нэг сэтгэлтэй болоод тэр хүмүүсийн сүнсийг аварч байгаа. 긍휼히 여기는 자는 복이 있나니 저희가 긍휼히 여김을 받을 것입니다. За тийм ээ тэдний өрөвдөж байгаа нэгд нь өрөөлтэй тэд ч гэсэндээ өршөөлийг авах болно гэсэн. 영혼을 불쌍히 여기는 그 마음이 있어요. Тэр биднэрт сүнсийг өрөвдөх сэтгэл хэрэгтэй. 개하시는 이 아이를 불쌍히 여기지 않았습니다. Тэр ганц маань энэ хүүхдийг өрөвдөв. 개하시는 옆에서 울고 있는 엄마의 마음을 공감하지 못했습니다. Тэр ганц хажууд нь уйлаад сууж байгаа тэр эхийн сэтгэлтэй адил болж чадаагүй. 일은 잘했습니다. Ажлаа бас хийсэн. 순종도 했습니다. Дуулууртаа амсан. 기도가 없었고 Гэтэ залбирал байгаа. 공감하는 마음이 없으니까 아이가 살아나지 않는 겁니다. Сэтгэл нь нэг болоогүй учраас тэр хүүхэд сэргээгүй байна. 오늘날도 이것이 반복되고 있습니다. За энэ цаг үед ч гэсэндээ давтагдаж 열심히 전도하는데 хичээнгүлэн сайн мэдээд хараагаад 열심히 순종하는데 хичээнгүлэн дуулууртаа 왜 하나님의 역사가 나타나지 않을까? За гэтээ яагаад бурхан ажиллахгүй байгаа юм бэ? 기도가 빠져 있을 수 있고 Залбиралгүй байж болно. 공감이 빠져 있을 수 있습니다. Сэтгэл нь нэгдэхгүй байж болно. 우리는 사람의 마음을 공감할 수 있는 능력을 달라고 기도해야 되고 Тэр бид нар хүний сэтгэлтэй адил болж чадах хүчийг өгөөч гэж залбирах хэрэгтэй. 지옥을 향해 가는 그 불쌍한 영혼들 정말 불쌍하잖아요. Тэр там руу явж байгаа тэр сүнслүүд ихээр өрөвдөлтэй байгаа зү тийм ээ. 예수님이 이 땅에 오셨습니다. Иесусийн дэлхий дээр ирсэн. 예수님과 가족이 아닌 한 과부를 바라보시고
Есүстэй гэр бүл биш тэр нэг бэлэвсэн эмэгтэй. 가정을 했습니다. Гэр бүл биш байсан. 근데 과거를 보시고 눈물을 흘리셨습니다. Гэхдээ тэр бэлэвсэн эмэгтэйг хараад үйл саасан. 히브리어 성경에 그 눈물의 의미가 이렇게 기록되어 있습니다. Еврей хэлэн дээр тэр нулимсныхаа утга нь ингэж 자기 бичсэн. 자신이 눈앞에 죽어갈 때 흘리는 눈물. Өөрийнх нь төрсөн хүүхэд нь нүднийх нь өмнө өгөж байхад уйлж байгаа хин сэтгэлээ. 우리에게 그런 마음이 필요합니다. Тэр биднэрт ч гэсэндээ ийм сэтгэл хэрэгтэй. 자, 다시 열왕기하 4장입니다. За 2-р хаад 4-р очив. 마지막 세 번째입니다. За сүүлийн 3 дахь зүйл. 기도 말씀드렸고요. Залбирал гэж хэлсэн. 국가만의 마음. Сэтгэл нэгдэг. 세 번째, 게하시와 엘리사의 차이점은 무엇이었을까? За 3 дахь нь Гехаз Илиша хоёрын ялгаа юу байсан бэ? 31절에는 게하시의 모습이 나와 있는데요. За 31 дээр Гехазын дүр төрх гарч байна. 게하시가 지팡이를 아이 얼굴에 놓았는데 아이가 깨어나지 않았습니다. За Гехаз таягийг түүний нүүрэн дээр тавьсан боловч хүүс ирсэнгүй. 그 다음에 게하시가 뭘 했다는 내용이 기록되어 있지 않아요. За түүний дараа Гехаз ямар нэг юм хийлээ гэсэн агуулга байхгүй. 근데 엘리사는 조금 달라요. Гэтэ Илиша өөр юм тийм ээ. 33절에 엘리사는 기도했고 33 дээр Илиша залбирсан. 34절에 간절한 마음, 공감하는 마음으로 아이를 끌어안았습니다. 34 дээр чин сэтгэлээр нэг болж байгаа сэтгэлээр хүүхдийг тэмэрсэн. 끝이 아니었어요. Тэгээд дуусаагүй. 35절 말씀을 같이 읽겠습니다. 35-ыг хамтунши. Дараа нь Илиша шигцаад гэр дотор нааш цаашаа нэг удаа асгасны дараа орон дээрээ гарч хүүгийн дээр сунан хэвтэв. Хүү 7 удаа найтаагаад нүдээ нийлээ. 중요한 단어가 있어요. Энд маш чухал үг байна. 다시. Дахин гэж байна тийм ээ. 이곳다는 게 있어요. 다시 한 번. Дахиад нэг удаа. 이게 중요해요. Энэ хамгийн чухал байна. 완전히 사랑하지 않았어요, 아이가. Хүмүүс бүрэн сэрээгүй. 그러니까 엘리사가 어떻게 했죠? Гэтэл Илиша яасан бэ? 집안에서 이리저리 다녔어요. Гэр дотроо дахиад нааш цаашаа 근데 엘리사가 무슨 생각했을까요? тэр үед Илиша юу гэж бодсон? 기도했겠죠. Залбирсан баг тийм ээ. 제발 살려주십시오. Бурхан минь үнэхээр амьдруулад өгөөч. 이 아이를 제발 살려주십시오. Бурхан миний нүхтийг заавалчгүй хийх. 간절히 기도했을 겁니다. Үнэхээр чин сэтгэлээсээ байг залбирсан. 다시 34절의 행동을 했던 겁니다. За тэгээд дахин нэг удаа 34 дээр гарсан энэ үйл явдлаа давтсан байна. 한 번 더가 중요해요. Тэр нэг удаа гэдэг нь их чухал. 게하시는 한 번 더 하지 않았어요. Гехаз бол дахин хийгээв. 그리고 엘리사는 한 번 더 했다는 거예요. Тэр харин Илиша бол дахин нэг удаа 아이 위에 올라가고 дахин нэг удаа тэр хүүхдийн дээр сунан 다시 хийсэн. 한 번 눈과 눈을 마주쳤고 Дахин нэг удаа нүднийхэн дээр 다시 хийсэн. 한 번 입과 입을 마주쳤고 Дахиад аман дээр тавьсан. 다시 한 번 손을 잡았고 Дахин гарыг нь барьсан. 다시 다시 Тэр сайн мэдээ гэж байгаа нь дахин 실패할 수 있습니다. хөдөлгөөдөж болно. 한 번 얘기했는데 이 사람의 반응이 전혀 없을 수 있습니다. Нэг удаа хэллээ тэр хүн ямар ч хариу үйлдэл үзүүлэхгүй байна. 게하시도 그랬습니다. Гехаз ч гэсэн тэгсэн. 또 하지 않았어요, 게하시. Гэтэ дахиж хийгээв. 엘리사는 어떻게 했죠? Илиша 이리저리 돌아다녔고 ийш тийшээ нааш цаашаа явсан. 시도했던 Тэгээд дахин нэг удаа хийсэн. 이것이 바로 게하시와 엘리사의 차이점입니다. За энэ нь Илиша болон Гехазын ялгаа. 엘리사는 끝까지 포기하지 않았어요. Илиша маань эцээ үлдэл бууж өгөөгүй. 포기하지 않는 믿음이 영혼을 살립니다. Тэр бууж өгдөггүй итгэл нь тэр сүнсийг амьдруулдаг. 게하시는 포기했습니다. Гехаз бол буугаад өгсөн. 엘리사는 포기하지 않았습니다. Тэр Илиша бол бууж өгөө. 영혼을 살리는 데 있어서 세 번째 가장 중요한 것은 무엇이냐? Тэгвэл сүнсийг амьдруулахад гурав дахь хамгийн чухал зүйл юу вэ? 포기하지 않는 믿음. Бууж өгөхгүй байх. 우리가 어떻게 이 전도를 포기할 수 있겠습니까? Тэгвэл бид нар яаж энэ сайн мэдээнээс бууж өгөх вэ? 이거 Нэг удаа. 다시 한번 해봐야 돼요. Дахин нэг удаа хийя. 끝까지 포기할 수 없는 것이 있다면 전도잖아요. Тэр эцээ хүртэл бууж өгөхгүй хийх зүйл маань сайн мэдээ. 다른 건 우리가 다 포기할 수 있지만 Бид нар бусад зүйлүүдэд орхиж болж байсан. 사랑하는 내 가족의 영혼을 어떻게 포기할 수 있겠습니까? Хайртай гэр бүлийнхнийхээ тэр сүнсийг яаж тийм ээ орхих вэ? 우리는 절대 포기할 수 없는 사명을 하나님께 받은 사람들입니다. Тэр бид нар огтхонч бууж болохын аргагүй тэр тушаалын бүгнээс авсан хүмүүс. 교회의 존재의 목적이 무엇입니까? За чуулган маань оршин байгаа зорилго юу вэ? 영혼을 살리는 일입니다. Сүнсийг аврах ажлыг хийхийн тулд. 교회는 그것을 위해서 이 땅에 존재하고 있습니다. Тэр чуулган түүний төлөө нэг дэлхий дээр байгаа. 각자의 존재의 목적이 무엇입니까? За тэгвэл хүн тус бүр бидний амьдарч байгаа тийм амьд байгаа зорилго юу 죽은 вэ? 영혼을 살리는 일. Хүсн сүнсийг амьдруулах. 지금도 내 심장이 뛰고 있는 이유가 무엇입니까? Одоо ч гэсэндээ миний зүрх цохилж байгаа шалтгаан юу вэ? 먹고 살기 위해서 뛰는 게 아닙니다. Зүгээр идэж ууж амьдрахын төлөө амьдарч байгаа юм биш. 사실 짐승도 뛰고 있잖아요, 짐승도. Амьдд ч гэсэндээ амьд явж байгаа шүү дээ. 우리 사는 목적은 다릅니다. Бид бидний амьдарч байгаа зорилго өөр өөр.
өгөө. 죽은 영혼을 살리는 일을 하기 위해서 살아가고 있는 거고, Өгсөн сүнсийг амьдруулахын төлөө бид тэр ашигын төлөө амьдарч байна. 전도하기 위해서 직장생활 합니다. Сайн мэдээ тараахын тулд ажиллаж байна. 전도하기 위해서 가정생활 합니다. Сайн мэдээ тараахын тулд гэр бүлтэй болж байна. 전도하기 위해서 공부합니다. Сайн мэдээ тараахын тулд хичээлээ хийж байна. 전도랑 연결되어 있는 Тэр 거예요. энэ бүх үйл явдал сайн мэдээтэй холбоотой байна. 그 일을 어떻게 우리가 포기할 수 있겠습니까? Тэгвэл яаж бид нар энэ ажлаасаа хойш суухгүй? 우리에게는 절대 포기할 수 없는 것이 있다면 복음을 전하는 일입니다. Тэр биднэрт огтхонч бууж өгөх аргагүй зүйл байгаа гэвэл сайн мэдээ тараах. 게하시는 이 아이를 포기했습니다. Тэргийнхаа царийг энэ хүүхдийг орчсон. 엘리사는 포기하지 않았습니다. Илээшаа бол орхиогүй. 다시 그 아이 위에 올라갔습니다. Тэр хүүхдийн дээр орсон. 혹시 말씀을 권유했는데 반응이 없었던 사람 있습니까? Магадгүй та бүхэн сайн мэдээ тараатал тийм ээ хариу хэлээгүй хүмүүс байна. 사랑하는 내 가족이 여전히 똑같은 모습으로 강박합니까? Хайртай гэр бүл нь өнөөгөл хിവэрэ тийм ээ хатуу зүрх сэтгэлтэй байна уу? 또 다시 전해야 돼. Тийм байсан ч дахин хэлэх хэрэгтэй. 다시 기도하고 Дахин залбирах хэрэгтэй. 다시 공감하고 Дахин адил сэтгэлтэй болох хэрэгтэй. 다시 포기하지 않고 전하는 게 Тэр бууж өгөхгүйгээр сайн мэдээ тараах хэрэгтэй. 이 가족 전도는 우리가 절대 포기할 수 없잖아요. Онцгойлон гэр бүлийн сайн мэдээг бид нэр орхих аргагүй тийм ээ. 저도 한국에 아직까지 구원받지 못한 가족들이 있습니다. За солонгос ч гэсэндээ хараахан аврагдаагүй гэр бүлийн хүмүүс байгаа. 얼마 전에도 한국에 명절이 있어서 이렇게 통화도 했는데요. За сархан солонгост баяр болсон учраас улсаар ирсэн. 부모님은 말합니다. Ээж аав маань хэлж байна. 명절인데 너는 거기서 뭐 하냐? За баяр өдөр болж байгаа надаа юу хийж байгаа юм бэ? 같습니다. Миний сэтгэл ч гэсэндээ хөвцөн. 또 저는 복음을 전합니다. Тэгээд би дахин сайн мэдээ тараасан. 저희 부모님은 또 반대합니다. Аав ээж маань дахиад эсэргүүцсэн. 또 전합니다. дахиад тараасан. 또 반대합니다. дахиад эсэргүүцсэн. 이것은 반복되고 있지만 저는 절대 포기할 수 없습니다. Тэгээд энэ үнэхээр их давтагдж байгаа ч гэсэндээ бууж өгөх аргагүй зүйл. 이것도 마찬가지죠. Та бүхэн ч гэсэн ялгаа. 자, 그리고 여기 다시 보시면요. За дахин харах юм бол 10, 열왕기상 10, 열왕기 하 13장 보시면 за 2 дугаар хаад 13 дугаар бүлгээс харъя. 남절함이 부족했던 한 왕이 등장합니다. Чин сэтгэл готмог байсан нэгэн хаан гарч байгаа. 여기 17절부터 19절까지의 말씀을 같이 보겠습니다. 17-оос 19-р эшлэл 16절 16-аас 19 хүртэл байна. Авчтаа уншия. Тэгээд Илиша Израилийн хаанд гараа зовлон дээр тавигтун гэхэд тэрээр гараа тавьсан бөгөөд дараа нь Илиша түүний гар дээр өөрийн гарыг тавив. Илиша зүүн зүг харсан цонхыг нээ гэхэд тэрээр онгойлгов. Дараа нь Илиша харвахтун гэсэнд тэр харвав. Илиша эзний ялалтын сум буюу Арамыг ялалтын сум. Учир нь та нар Афект Арамчуудыг цохин хүйс тэмцэх болно гэв. Дараа нь тэр сумнуудаа ав гэхэд хаан сумнуудаа ав. Тэрээр Израилийн хаанд газрыг цохигтун гэхэд хаан 3 удаа цохоод болов. Иймээс Бурхны хүн түүнд уурлан та 5 юм уу 6 удаа цохих байсан юм. Тэгсэн бол та бүрэн устгаж дуустал Арамыг цохих байсан юм. Харин одоо та Арамыг 3 удаа цохих болно гэж хэлв. 그리고 엘리사 이야기를요. За энд ч гэсэн Илишагийн талаар гарч. 게하시와 똑같은 이스라엘 왕이 있었어요. За Гехаттай яг адил Израилийн хаан байсан. 게하시도 포기했잖아요. Гехат ч гэсэндээ бууж өгсөн. 여기 이스라엘 왕은 요아스 왕인데요. За энэ гарч байгаа Израилийн хаан Йош байна. 당시에 아람 군대가 계속해서 이스라엘을 괴롭혔습니다. За тухайн үед Арамын цэргүүд үргэлж ирээд Израильчүүдийг зовоож ирсэн. 요아스는요 선한 왕이었습니다. За Йош хаан бол сайн хаан байсан. 여기 보면은 엘리사가 죽을 때 슬퍼하는 장면이 기록되어 있고 Илиша өөхөх үед нь гуниглаж байгаа агуулга гарч байгаа. 왕이 엘리사에게 하나님의 사람이요 내 아버지요 아버지요 이렇게 부르거든요. За тэгээд энэ хаан Илишаг Бурхны хүнээ эцэг минь гэж дуудаж байгаа. 선한 왕이었습니다. Тэгэхээр сайн хаан байсан. 함께 읽은 말씀 내용도 보면요. Тэгээд саяны уншсан агуулгыг ч мөн харах. 엘리사가 시킨 대로 요아스 왕은 다 합니다. Илишагийн тийм ээ тушаасны дагуу бүгдийг хийсэн баг. 게하시도 그랬잖아요. Гехат ч гэсэн 이 왕 마찬가지입니다. энэ хаан ч гэсэн ялгаа. 살과 살들을 취했습니다. За ном сүмнүүдээ аваа гэсэн авсан байна. 동편 창을 여소서 열었습니다. За тэгээд өмнө төг рүү харсан цонхоо нээ гэсэн чинь нээсэн. 여기 시키는 대로 다 하고 있습니다. За тэгээд даалгасныхан дагуу бүгдийг хийж. 땅을 치소서 하고 쳤는데 За тэгээд газрыг цогтун гэж цогтол 왕이요 딱 3번만 친 거예요. энэ хаан нь 3 удаа цогсон. 말을 그대로 순종했지만 딱 3번만 치고 그쳤어요.
Үгэнд нь дуулууртай хандсан боловч 3 удаа цохиол болцсон. 엘리사가 화났습니다. За тэгээ Илиша уурсан. 그래서 이렇게 말하는 겁니다. Тэгээ Ариус дээр ингэж хэлж байна. 하나님의 사람이 노하여 가로되 왕이 5, 6번을 칠 것입니다. Бурхны хүн түүнд уурлан та 5 юм уу 6 удаа цохих байсан юм. 이 요아스 왕에게 부족한 것이 뭐였냐면 Тэрэнд Йоош хаанд дутмаг байсан зүйл юу вэ? 세 번만 지금 포기한 겁니다. За 3 удаа цохиол болцсон тийм ээ. 5, 6번을 칠 것이냐. 5 6 удаа цохих байсан юм. 하나님의 사람 엘리사는 그런 왕에게 노했습니다. Тэр Бурхны хүн болох Илиша тэр хаанд уурсан. 요아스 마음에 이것이 없었던 거예요. Тэр Йоошийн сэтгэлд ийм зүйл байгаагүй. 백성을 생각하는 마음도 있었는데 Ард түмнээ бодож байгаа сэтгэл байна. 백성을 사랑하는 마음이 있었어요. Гэхдээ ард түмнээ хайрлаж байгаа сэтгэл байна. 그러니까 세 번만 칠 거예요. Тийм учраас 3 удаа цогсон. 우리도 그럴 수 있습니다. Бид нэр ч гэсэн тийм байна. 우리가 영혼을 전도하는 데 있어서요. Бид нэр сүнсийг тийм ээ хайрлаж сайн мэдээд байгаа. 다음 주부터 집회가 시작되는데 Дараа нь хоногоос энэ 7 хоногоос семинар эхэлнэ. 영혼을 건지는 데 있어서 Сүнсийг татан гаргахад 포기할 수 있잖아요. ууж өгч болохгүй. 5, 6번 치는 겁니다. 5 6 удаа зүрхсэн. 3번 치는 것이 아니고 3 удаа зүрх биш. 반복하는 겁니다. Давтан хийнэ гэсэн. 그렇게 했을 때 하나님께서 역사해 주시는 겁니다. Тэр ингэх үед бурхан ажиллаа явуулна. 엘리사와 게하시의 차이점 세 가지 말씀드렸습니다. За Илиша болон Гехазийн ялгаа 3 зүйлийг хэллээ. 게하시는 기도하지 않았습니다. Гехаз залбираагүй, 엘리사는 기도했습니다. Илиша залбирсан. 게하시는 공감하는 마음이 없었습니다. Гехаз адил сэтгэлтэй болоогүй, 엘리사는 공감하는 마음이 있었습니다. Илиша бол нэг сэтгэлтэй болж чадсан. 게하시는 포기했습니다. За тэгээд Гехаз буугаад өгсөн. 엘리사는 포기하지 않았습니다. Илиша бол бууж өгөөгүй. 전도 포기하면 안 돼요. Бид нэр ч гэсэн сайн мэдээгээ бууж өгч болохгүй. 아직 시간 남았습니다. Одоо цаг хугацааг үлдсэн. 이틀 남았잖아요. 2 өдөр байна. 또 권유해 보는 겁니다. Наад хэлээд үз. 기도하고 간절한 마음으로 다시 한번 권유해 보는 겁니다. Тэгэхээр залбираад тийм ээ дахиад нэг чин сэтгэлээсээ хэлээд үзэх 제 хэрэгтэй. 그 사람의 마음을 움직여 주시는 거예요. Тэр үед эзэн тэр хүний сэтгэлийг хөдлөгнө. 무아스 왕과 같은 사람이 있으면 안 돼요. Тэр Йоош хаантай адилхан байж болох. 게하시와 같은 사람이 있어서는 안 돼요. Гехазтай адил байж болохгүй. 다시 열왕기하 4장 Бутад 2 дугаар хаад өгч 조금 더 보고 정리하고 마치겠습니다. дараа жоохон хараад зэгсээ дуусгая. 지금 6절에 보니까 26 дээрээс харуул 26절, 27절 말씀입니다. 26 27 제가 읽어드릴게요. за би эндээс уншаад өгье. Түүнийг уртан гүйж очоод түүнээс чи сайн уу? Нөхөрчин сайн уу? Хүүхэд сайн уу гэж асуултан гэв. Эмэгтэй сайн гэж хариу хэлв. Эмэгтэй толгод руу Бурхны хүн дээр ирээд хөлөөсөн зуурч авав. Гехаз түүнийг зайлуулах гэж ойртлоо. Харин Бурхны хүн түүнийг орхив. Сэтгэл зүрх нь гашуун инлэлд унжээ. Эзэн үүнийг нь надаас нууцлан надад хэлсэнгүй гэв. 이제 수넴 여인의 아들이 죽었잖아요. За шүнэн эмэгтэй хүн өгсөн. 예, 엘리사에게 달려가는 장면인데 За тэгээ Илишаг гүйж очиж байгаа агуулга. 평안하냐? За тэгээд чи сайн уу гэж. 근데 이 여인이 평안하다 이렇게 그냥 이야기해 주는 거예요. Тэгээ эмэгтэй сайн гэж хариулсан. Тийм. 빨리 엘리사에게 가야 되니까 지금 이야기하고 있어요. Тэр маш урдан Илишаг очих хэрэгтэй учраас ингэж хариулсан. 그리고 그 산에 이르러서 엘리사를 만났습니다. За тэгээд толгод руу гараад Бурхны хүн дээр очсон. 엘리사의 발을 안고 울기 시작했습니다. За тэгээд Илишагийн хөлнөөс нь зуураад уйлсан байна. 자, 여기서 평안하냐 이렇게 물어보는 장면이 나오는데 За энэ чи сайн уу гэж асууж байгаа үйл явдал гарч. 이 여인에게는 평안하다 말했지만 참된 평안이 없었습니다. Энэ эмэгтэй тийм ээ сайн гэж хариулж байгаа ч гэсэн жинхэнэ амар амгалан зүйл байгаагүй. 맞죠? Тийм үстэй. 수넴 여인에게 참된 평안이 오기 위해서는 딱 한 가지밖에 없습니다. Шунэм эмэгтэйд жинхэнэ амар амгалан ирэхийн тулд ганц зүйл хэрэгтэй. 뭐죠? Юу вэ? 죽음하기 사랑. Өсөн хүн амьлах. Тийм үстэй. 그러니까 우리도 마찬가지예요. Тэр бид нар ч гэсэндээ ялгаа. 우리 마음에 참된 평안을 얻기 위해서는 Бид нар ч гэсэн сэтгэлдээ жинхэнэ амралтыг амар амгалан олохын тулд 사랑하는 내 가족이 살아가는 거예요. миний хайртай гэр бүлийнхаа маань амьдрах хэрэгтэй. 죽은 영혼이 구원받는 겁니다. Өсөн тэр сүнс нь аврагдах хэрэгтэй. 세상이 주는 평안과 우리의 평안은 다릅니다. Энэ ертөнцийн өгж байгаа амар тайван болон тийм ээ бидний энэ өгж байгаа амар тайван өөр. 우리의 마음의 평안은요. 죽은 영혼이 구원받을 때
마음의 평안이 있는 겁니다. Тэгээ бидний сэтгэлд бол өвсөн сүнс амьлангүйд амар тайван болдог. 우리의 평안은 돈과 명예에 있는 게 아닙니다. Бидний амар тайван бол мөнгө алдар нэрээс болж тийм ээ бий болдог гоё зүйл биш. 우리의 평안은 자식이 세상에서 잘 되는 것만 있는 게 아닙니다. Бидний энэ сэтгэл маань тийм ээ бүр өгöd маань сайн сайхан амьдралаа гэдээ амар тайван болт юм. 우리의 진정한 평안은 무엇입니까? Бидний жинхэнэ амар амгалан юу вэ? 사랑하는 가족이 구원받는 거잖아요. Хайртай гэр бүл нь аврагдах. 영원한 천국에 함께 손잡고 가는 거잖아요. Мөнхийн деваачнараа хамт гараа тавьчих. 저도 이렇게 기쁘게 복음 전하다가도 가끔 갑자기 슬퍼질 때가 있는데요. За би ч гэсэн баяргууртай сайн мэдээ тарааж байгаад гинт гуниглахгүй байдаг. 전국 선교 기쁘게 생활하다가 갑자기 우울해질 때가 있습니다. За Монголын сайн мэдээгээд баяргууртай амьдарч байгаа тийм ээ жоохон гуниглахгүй байгаа. 가족 전도 안 됐습니다. Манай гэр бүлийн сайн мэдээ бүтээг учраас. 그것만 되면 좋은데 Тэр энэ ч болчоо сайхан да. 여러분들의 마음도 똑같지 않습니까? Та бүхэн сэтгэл ч гэсэн адилхан. 평안하냐? Амар тайван байна. 우리 진정한 평안은 사랑하는 가족이 구원받을 때라는 겁니다. Тэр жинхнээсээ бид нэр сайн амьдрал тэр арга бол гэр бүлийнхаа маань аврагдах байна. 이렇게 되면 그 전도 집회가 시작되는데요. За одоо 2 хоногийн дараа сайн мэдээ библийн семинар эхэлнэ. 이번 집회에요. 여기 계신 모든 분들이 좀 참여했으면 좋겠습니다. За энэ удаагийн библийн семинартаа энд байгаа бүхий л хүмүүс оролцоосоор үзсэн. 한번 확인해 보시고 өөрийнхөө авралыг ч гэсэн шалгаж үзээд. 사랑하는 가족들에게 힘있게 복음을 전하는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. Хүмүүстэй гэр бүлтэй ч гэсэн сүмштэйгээр сайн мэдээ тараасан тийм семинар. 우리가 사는 목적은 사실 세미나 하기 위해서입니다. Тэр бидний амьдарч байгаа зорилго маань өөрөө семинар хийхин тулд амьдарч байгаа. 다시 말씀드립니다. Дахин 내가 살아 숨쉬는 목적이 뭐냐면 миний амьдраад амьсгалж байгаа тэр учир шалтгаан юу вэ? 세미나 Библийн семинар. 성경 세미나 때문에 우리가 살고 있는 거예요. Библийн семинарын улмаас л бид нэр амьдарч байгаа. 요거를 살려는 그 Тэр сүнсийг амьдруулах тэр ажил. 꼭 전하지 못하더라도 나라도 다 참석하는 거예요. Тэр сайн мэдээ сайн тарааж чадахгүй байсан ч би өөрөө ч болтойгоо оролцох хэрэгтэй. 엘리사는 예수님의 그림자예요. Илиша бол Есүсийн дүр зураг байна. 엘리사는 예수님의 그림자입니다. Илиша Есүсийн сүдэр. 예수님이 나를 위해 기도하셨고 Есүс миний төлөө залбирсан. 예수님이 나를 치유하셨고 Есүс намайг өвөрчсөн. 예수님이 나를 포기하지 않았습니다. Есүс намайг орхиогүй. 이렇게 말씀드립니다. Тэгээс 예수님이 나를 위해 먼저 기도하셨고 Есүс миний төлөө залбирсан. 예수님이 나를 공감해 주셨고 Есүс намайг өрөвдөж адил сэтгэлтэй болсон. 포기하지 않았습니다. Есүс намайг орхиогүй. 그렇기 때문에 우리가 이 자리에 앉아 있는 За тийм учраас бид энэ газар сууж ин тийм ээ. 맞죠? Тийм үстэй. 주님이 나를 포기하지 않았습니다. Эзэн намайг орхиогүй. 다음 집회에 자기가 정말 믿음에 있는 가 스스로 시험하고 확증하는 그런 집회가 되었으면 좋겠고 Тэр дараа 7 хоногийн семинар та бүхэн өөрийгөө итгэл байгаа эсгээ шалгаад судалсан семинар болохоор байна. 죽은 영혼들이 구원받는 놀라운 그런 역사가 나타나기를 간절히 바라겠습니다. Тэгээд өгсөн сүнснүүд нь амьдрсан тийм гайхалтай гайхамшиг бий болсон семинар болоо сайн гэж хүсэж байна. 마지막 대집회입니다. Энэ одын сүүлийн их 자, семинар 어떤 거죠? бүгдээрээ ирэх гэстэй 자기 구원 확인해 보려고 와야 됩니다. өөрийнхөө авралыг шалгахын төлөө та бүхэн ирэх ёстой шүү. 그런 끝까지 포기하지 말고 전도해 보십시오. Сайн мэдээ тарааж байгаа хүмүүс маань эцэг хүртэл ойрхолгүйгээр сайн мэдээ тараагаад юм. 마치겠습니다. Та залбираад усхын 주님 감사합니다. эзэн минь талархлаа. 엘리사와 게하시의 차이점을 통해서 교훈받게 해주셔서 감사합니다. Илиша болон Гехазийн ялгаагаар дамжуулаад сургамжийг өгсөнд талархлаа. 우리에게 부족한 것들이 많이 있음을 고백합니다. Бидний дутмаг зүйлсүүд маш их байгаа гэдгийг мэдж байна. 저희에게는 아무 능력이 없습니다. Мөн бидэнд ямар ч хүч чадал байхгүй. 그러나 오직 주님께 의지하고 주님께 기도합니다. Гэтэ зөвхөн эзэн танд найдаж, эзэн танд залбирч байна. 주님께서 도와주셔서 이번 집회를 통해 많은 구원의 역사가 나타날 수 있도록 도와주시옵소서. Эзэн та тусалж энэ удаагийн семинарт олон хүмүүс аврагдсан гайхамшиг бий болгож өгөөрэй. 봉사하고 전도하는 모든 손길 가운데 주님의 은혜로 함께하여 주시옵소서. Үйлчил сайн мэдээ тараах бүхий л тэр гартаа эзэн таны хүслээрээ хамт байж өгөөрэй. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Биднийг хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен.